atulia matatalo Ola mea lo fasili atulea ile pulumulo au pululipano Si forma teko fie tolu ma nave misi luki sua po sua tolu ma nave misi luki sua ma le pesele na pe pesele o tele wafana umai o le pepe tatou tapena uma ni tatou mea lofa ma e to atuli ma e tatalo e mafua isea na ia fa mangalo tatou mai le tele o tatou me holo fai e se lu mo le tua ia o si fonga e atangia mai mafatunga o le savali ma le anganga le Krismasi le dei fiafi le solo na lua o le Tuesday for the second and also o le Tuesday so no wingo le so lua po le lona lua ole masina fai o le tau lungo le nei tau sanga lua fe lua se fulu male lima. Masina te sema ya ina ua tātou sāvalia lo nā solo na lua. Le lofa maleanga le lei fai pea o lo nā lofa e le li liu e whaavavau. Mo oe, mo au, ma tātou uma. O le lofa le nā fuai o na i tu ua lo na tamaa e fio maima i le lalo langi le nei. Ia e tapena le whaolatanga o le ata o le whaolatanga e whata oto mo oe mau ma le sāvalinga le leolanga. A tātou tū vaila e le Krismasi ua telefo i na tātou whaamuria i le mawhauwhaunga i le pepe. Ai ua tātou whaamuamua whai ngā catch up.
e sa ala utala. Ua tele na tātou, isi teimi a tātou o le kirisimasi. Ua tau faa si uile plan o le faa tau ina o le faa kirisiano o le anganga o le kirisimasi. Ai ua tele no tātou faa o ngā ina o aso tafa fao. Pi faa lau walunga i fai ngā paki. Faa lau walunga i fai ngā ioe. Faa fifia ka faa o le makafanga. E tāua wa mana tua le anganga lea. Ai e yeilo na nganga moi. Mo meo fasi nganga mea ia. Ai ia leu te o fai ngā mea. O leu te o fai ngā mea ma le a ano moni o le aso lea. O le nofo mana tu natu wai le tangata. I le whanau mai o le mesia. Tio lai. Ia, o ngei o ngapō. A tātou tala noa i le whanau o Yesu i le whale o manu. Po le whale povi. E pei wa tātou masangi ai. E sa ola ukala. Pei wa kako masangi ai, pei wa lese mea. E ile teimi whatoa e la ngona mo ula ngona ina ua toe tātou woi saungi ngā loko fo. E pei ua toe whamanatu ma ile upua le tua malaunga ina. Ai pe o aso faiso a tatu tala noa ia nga soifua mai le fale o manu, na soifua mai le fale o povi, na soifua mai se ala mawalalo, se ala fatauva. Pe o aso faiso a ore fe sili la i le fia firingi, ora o fe sili ngumerakasi. Ai whamata o le ase la ngona fale tangata o e mau, pe a wha pe nei o se mele anga e whangau, ngō whangau mai soifua nge. E ile sikanga kai o a ile sau mai kua e o sau mai sava i wa mai ka unga fa ngau sava e sa ola ukala ia o tausi le sila ile mawalu lunga o tatou mana tunatunga ma mafaufauma prideful ile sa ka kua pila ave tau la i fo tu no pila ave le pui pui pe a ka ua ko nga fa ngau sava e foi le stanga ta watu e fa ngau kuanga vai le pise me pie mai a ole ha foi le nga le nga fa ngau poru anga fa ngau la loko fatu e ngalo ile si taimi fatu ma na tu na tunga le tanga ka le ki ofo bai de kala le kusipa ia ole va ai le tangata from the outside inside. A ole va ai mari sila le tua from the inside outside. Va ai. Ora ka ko sila mari va ai le mafu ai. Ona toe fasia tatou yo tatou mavofonga. Wa nga ka faia. Ko se wanu ngai le pese le sunga ya su atolu mana. O lu ai da ke lu ai ngai ma. Ka pamu ku le ya make sure e fa Sofia ka ika mua le nganga le tua lua ia ilo taloto e male mahalosi e pingi ka ko por kala me fefi kai kas ai ranga ile nga fu ile siri mo le tunu ai wa karu fa ku le swafa mang ma o le la o te lue ma mo to mo fai ke kongeki anga ile pese ma fata pena por kala ai e ile fasilinga nga ka o mai ile fale o man o fa pele lo ma fofo. This is so funny. E o aya o ma oi. E fisilia ku ngai se fanga ilanga nga e fanga usava ia ku so lo wolanga ako o pia ma e fia kama town area ma e fia kama pia. E ke fa ko fanga fo mai ngo fanga o vai o fanga o pia. Ai e silia ku fale ma ilai mo ko o I ku sivi. E silia ku fale ma ilai sa kaua. E silia ku fale ma ilai sa pa ikea. O le fale ma ilai e se fale ma isa fo. Faku e silia ku fale ma inga. Ngai lo le singa fanga u ili mo fa ko sanga. I ku o le mu ka e fanga o pia. Ia wala ngai e me fa penga e si fanga o si ki nga ngo fa lo so le fanga o la fa pa u koko. Ai ole winga le o te tau fai atu ai. Ole nganga le o te tau fai atu ai. A ka ko kala ngoa I le soifua mai o le pepe fou e kau ke kala ngoa fale o manu, fale povi, a wala mawalalo. Ai pei o se mea kau ke le pise ole winga na le no tau fai atu.
o le a kongu le langona e te langona ina i le kaimilea. Ka fiola e anga o ele anga e soifua e mai wha ngau whale o mangu. E wha ingoa e tātou o le luma o sa le valasi. E sa ola utala. Ioi. A talo whati a whaumu ina le peti e si atale mafuta mai pango Amerika Samoa. Ia sa o ai e Bishop Pepeli, whale mai isai pipi. E sa o e Bishop. Le rowi ngolo tu whai atoi tātou le soifuanga. Ka fio lae a e wha apea mai. Nga e soifua ma o whangau mai i le whale o povi. Ia po se whale moa. Ia po se whale kurou me tu alo pua. Malanga ringi ka ko whale mamoe, ia muri ngeu whai ka ko pa mamoe, ai ringi ngā mea. Au te la longa o le luma lea e alumai, e matua e whewa iso, whai kako. Lenga o le atu nuu le nei, ka o kai. Ai sira sila i le, au wala ma le a. Se fwoi na makaukia. Ia te aula ia au tātou wanga atu nei a Sofia Fia, wana i whaasilia lau plan i ka whaonga. Leanga a wha mau whailonga ina, wha lawe tutupu, ma le tele o mafuanga ua whioki ei ka ngaka i soifuanga ngi, e lau warunga vai ka ur Krisimasi. Nena, e vai sa or sunga tu sa mau fata, fo isi wha ngau wharkomiki. Monga kua aso ia. Ia. E wha ngau wharkomiki, e wha ngau, e saur whakosanga. Te mana tua ia si whatosanga na sio matou nuu i sa tupa i tea. E swafa ia moa, siro makua. E sira fia fata, e to tele tātou ia. Au tai loli me sepa, sa o whanau, wale maanga ia vai sa, na o whanau i le whale i utu loa ia sau. See, beautiful. Ai a kousi le sila la, i kanga kale a swafa ia loli me sepa. Ia, fai ole au le leo le tina, a tamai. Maualunga i le ngā ruenga, ma le tautua wale i loa, tautua le soifua maloloina, tautua i le tūlanga o le suru o whanau, pēo le aifingo o ranga tamariki. Sieves. Ai, ka kou ia, ele ai se mea la e kau popole e fua, ma e kau mafua. E kusi le mea ngai whanga uai, sa au whanau i le vau ta amula popo ai lua. E vai a soia. E pisi sororo le whakosanga lea, lo siro makua moa. E sira fia le leia e nei matu ainga lo makua mako ainga. Ia sira fia le leia e pasta tole fo, ma whatua nifo, mi se fo no whaaro. Ki rore ke le uma lea e CEO mangkanga ka mawarulunga ka mafanga warangu o sakpa ikeo ki roela vea mai mapalauri la vea kuai ma le fasolo ku ya mako nga I fefoi papa puleia siri nga kai vai nga uka vai ko po fea ngisi nga soifua maola mafanga nga uma ngi lo makua ngo ya mo a ole lo makua ele ai se ai kipi ku sa momo awa foi lá foi lá o capa a faca o lo matua ya e que vai e mauare que pierdo eu lá que pima fai nga ma fa cosa olha le winga le no fai atu ele kai o nga fa kusalia me nga ko soifua mo fa nga wa ai ele fale le sa soifua mai ele mesia e moni isi o whanau, ngā whanga ngau ai ngofoanga le lei. Whatoa avela ia o la tū mātua matina, kunou, pe e tuu i le lapisi, mangisi o ngofoanga. Ia i le I whangau le lapisi. No. O ngā uanga le anga, le whawhinge ia, o le fia kausi pepe, I langa pepe. O le alanga ngā le inga o le oloa ka ua, le tua o le lapisi, kunou le nganga. Ai awangi whapea mai kako, le anga o kamaikiki ngā maua me le lapi. No. Whasa o tatou le, ele ai ama se langa ile ma fainga se fai lele o so kongo se karunge la pisi va tu fa fonga la tunu ona fa na wele ina le ai o se fanga nga urungo va lele ya ke le yo la fanga nga urungo va lele o lo se ma ka fia fanga wa urungo se va lele
Esa o ele fa finge. Anga mai agora fa finge na mo ka malo se mostiti. Kasi dia ka pequeni au de leia na mangusa. Mo ka mi ka malo se mo la anga ka mo au se mo vai ko ro mo fa finge ile shopping o tara. Sa mo fa finge se mo. Ka fia fa nga ya. E fa penga. A vetai lei matapula sa au whanau sa la ilua i sa vai. Ia, vai le manga ia. O inisi. A ole mele iei. E ki nganga whangau i whale a lupo. Whangau i sa kaua whangau i a sa. Ai a whai atu e whabai. O whangau ngane mkokua. Ia, ngala ia. Ole winga ia le ute whai atua. A fai o e whea ia o e le sefi o mai ka urumeanga e whanga ui mai sa vai mai kua po whea. Po se ngu uwha pia wa e ngofo o e maka umawa lalo yo mangak. Ia lela uwhaiak. O ngu piko i sili a ia nga ka uka ua i kara whaasoro piko o Samoa. O ngu mai kua. Ia. Tau le keiro e o momo o ngā mai mau e pia nga uwha ngau i whale harupo. O fia whanga ua i whale harupo. Ia. A whawhewhea a karango i whale harupo e ngoko i eile la. E a koa. E si ui uma i eimea uma. Ngofo i kengi o ngā whangua. Ale ko ke fia ngā whangua uma. Ale a ngoa i o kou ko ke fia ngā whangua. Whaile a ngoa ngore misa mo ko i kiki. Ko i kiki ale i se ka e fia siri rore. E fia siri rore ka kailang kau. Vanga oso rore e skeiri wha ngā whangua. Tanga foi or kala anga that every generations e kala ngoa e kala anga or kinge lea e yai le power and e le authority ko kongo kala ngoa e yai foi le io the victory ko kongo le o le history o kala anga or kinge lea io e foi ise ki nga le kau ye nga fangua au fa ingoa la ko fa ngau ma foi se le anga o la to mo ka fa fe kai le ngi ya nga ia sau ia Queen sala masina. Vai ka ko ia. Fa sau wai la ia isi mau. Nga. Ta fitai la umata no fa nau pata I fale la tai stau se umaru tafa no fa nau fa lima. Pa ila ine sau war ka ko de wa sau wai. Oisis. Asiata na ufa nau ila uli fa fitai. Thank you Sefelina avaoa. Okay. Ona le mea lai nga o whangau, whale a lili nga o whangau, si umu nga o whangau, ia lei paka nga o whangau, whalakai nga o whangau. Vaat. Ea, misa nga. Misa venga e. Whalakai. E vai, oie. Malo misa, Jacob, Esau. Si ufanga I whale latai. Whangau ka malo, whale mai. Si ufanga I whale lakai. I le whaalava o whailili. Wai le mana ia. Lau e tahua. O leo ngā fwoi o lau tue whawhangu mara o tue whamanatu. Se wai ke kauma. O leo lau mea maua pēa whakunga e whangau ma. Ia se whakura lau kala. Ai whangau lai mā ke ki funga lei. O angi wharu pēnga ngā mea ngai wha. O leo so whasingo manga ia Samoa. Ia. Ka ke musu e ka ua ku whalangi ngā o kau fusi e kere ngō wharu. Ia. Ora puku au ku mare vala lua o vaat. Ya, lewa e sau ke fia ke fia town area mai ai ava ku pora le fasingo manga. Ele se fa ide ni falangi ga le ni mea ke kelen ku kupu. O loi makas kenyo apa ulanga e ka ua inga. Male liu maunga yo vai. Fetuai. Ole fa daua. Ia avea le no fuanga na soifua mai ai le pepe o le kirise masi o le mesia. Ia avea malu I tau e tātou te a mai ai le savali o le loto mawala. Lor whakai ka inga renga, humble yourself. Humble yourself. O au, whangau alo ka mamaro ki ngā. Ese umā mea ngā whangangau wai. Ngo saku pa ikiar ko akele o isi. O ngo whangau sa taua. Yes.
o lo ki ngā sa kupaikea, ma fale la kai, mo kia kele, ma sale au mua. Nai. A ro kama, fale lima, fale a sa kaua, sa kuia kua. Ka kiangi si ainga, anga isa lolonga, ma pia, alo ke karango, o ke mga ka waku umamau. And I will always, and I'm always proud to be a Satawan. I'm proud to be a Satown. What? Ai ao loa e kala ngoa kala anga o ngungi. Ia. E malama le lei ale ngofo apule. E iai ka makokoa ngai ko olua. O leisi o longa ingoa o kaua. A o leisi uso ingoa ia uku. Malo la kua fafinge ingoa ia lenga. Ore angava kama ia paule ala ko me fai ora kau. Kaua. Le kupunga mai ele ngu ngi yo sa kaua. Uku kupunga mai ele fale maka uku le il fariba. Enga sau ngore si sui fonfe kala ia le tapipi asoi. Langa o ke ku markao. Ya ku fo ia ele se langa sau nganga lenga la kala ngoi. Ko finga, la kala ngoi karaku. Malela ko finge o lenga. Le ilonga pai le kengi o lenga. Le upo le tunu. A maka mai saua se ia pa ia leanga o le kengi o lenga. Manga ia ngai mea ngai o kousira fia. O lenga nga, o le fea ngai nga uku makaua. Ioi. Uku e ke ngofo le fasi ui. O le kulangi lea. E ke sao fai e ke makanga le fili. Hai vai. Kaua. E ke sao fai le fasi fo le kuma o le kulangi. Aisea. Nga ngau so fai o le fili o oe le kau. E isa kau. Ia or kengi o lenga e whailu pai sa. Ai vai lai le manga i o le meo lo malama i me ki sauai. Ia o le me lo waru kau avenga e o le pia whanga i o pia e fisiru. Ai su e sa o kuru pepe whanga. George Lomax, sa taua ai mangui. Ma ai la ka ko le mea le uke kau popole ai. Le holanga le o le mo le holanga lau matua. Ai giro ka ko. E nga ngofa yak. Ai e kofu ka ko makala ku. Ai kofu ka ko makala mali. Ya ai manguela ma ko. Ai manguela ma ko. Ai popopora u. Ai kako e ai manguela mako ai la unu la o ke leo ya se vede mari o ngai me o uma fio anga e aru fo ikako kara ku urmanga nga ya ai o fo ikako o ngaka ko wo kala ngoi me o suanga va kele ma me o ya fo le mo ponga ma me o ngau ya e fiu fo ye aka oi foi le no ule ele pc foi leli inga ka ko fo e a faro le fata to won tato malolonga e tato wa malo fa longa a tato tala no ai oi foi le ule le ele pc foi le e fanga le povi le la via oi foi ngunga si fiso songi mai kako sei fa so songi mai lava a opo au le leisi o kangu pele nice nem manga ya a opo wa ai ka ko ia a opo o i le ngofoanga ore i o sa ia le kanga loa sa manguia vo ileli i o kala anga ore kanga loa opo ikaro make ia le nga ai si ka ko wo ia la si ka ko lau ponga la o lai oi foi le ngunga ne sa we de menga o ki ave sole o ki ave o sa pa ikea ia vai
Kakia la ya kakia nga me uma e fu kako ve vesi e fu i makako ve wa ya yo kako pa ku o le manga yer kako por kalami ya fa talo fa mare fa feilo ai ya il pa ya mare malo je tatu tu manga yer kako por kalami fa yam kako kadie kako e sare fa me ika di ya se me la fa me ika i fua e sao o ki avea va mone mole le ya vaku le sole o pese mo fa longo ai fa mai e fanga le povi e le la vea e vela le saka i supea e fu ele umu ele elea ai kango ku i vai mangi ia gerona le ai ka ko ave fa masingo ngar mere ave fa masingo o ke suar ka kale o fa mai o sa pai ke suar we ya awani nai e sa ka fara wa de wa fa de ka ko angi ngai o fa me o angi ngai ponga vo o foi o mangongo se fso songi mai ka ku wangi ponga mangongo mangwe isa ia e isa ka fara ka ko poka ingi ngai me ko ke sira fia foi mangongo na ko wi o manono o sio unu e la pocho o le nuu e matai ai le ia o le ngu foi le fa me le fa la lang e sawa o le ngu foi le ia fa me ora ngu e kai e le sami e le fa la lang ka e sa we mai ne mo ko ko mai rono mai ye mai sone ora ngu o de sa wa ma ko de sami mana tu mai o manono sa wa ye e ringi mangongo ka fa ko o kai ai mangongo ma pori masango ngo foi ia longo winga ale se paipa longo winga ka ma wala me foi le e fa ko e ka ele inga ua mo wa pere esa wa e unha vevesi e makako nu ka kon marolonga fa talo fana a fa tonu le tu la fa foi mai fa feilo ai ia le sunga ia le dawa nga tele ala tatu kolosi America Samoa tatu boy America Samoa se au mai se au telenga o le vainga le sa au to si de sila ia mamato va ai fo e tusa o le umusanga ma talinga malo America Samoa ia ile malanga tu le tato malo i Samoa e sifu tol marolonga foi mai tato o ia po koi there you go te koi ka o mai ale po koi ka ko marolonga ka ko foi me fa velo il po koi il un gol por There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tassy Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Affordable funeral services. Whalemaliu, a tamawhanau Samoa, tonga i Okilani New Zealand nei, o oe malo aiga. Affordable funerals, o le tani mo te miti ngā, o le maliu maleoti. Miri mai noa, o lua tasi, valu o noiva, valu tasi o, mātou te o atu i lau maota e taratara noa. A wase tau whaamama a menga, mo to e saunginga, o le pele a te oe. Whakasau tai noa matangi a mosa, i le mōpain o lua tasi, valu o noiva, valu tasi o. Po le Facebook, Affordable Funeral Services. O le lau mua, pusa maliu teo wina, i mamanu Pasifika, whapea so seata o designs. E atangi ai lo latou soifua matangofie, ma le la lelei, au lelei. Afisota iloa, matangi a mosa i le olu atasi, valu o noiva, valu tasi o. Affordable Funeral Services tautua mo oe, ma ainga uma i New Zealand nei.
Taimi o le wati lea ua tolu se furu ma le ono minute ua te ai nei lei tu la e wha i le tautua wha ua wale Blue Wave TV ma le pokalame o le tauta iae. Ia i le nei vanga o le fiafi pei o le whai atu le asua nafi ma ua le tātou wheso o ta inga. Ia ma le sunga le whamai pa u Dr. Roy Ausange. Ia i ona tiute mo na whaiva o lo tautua ai le malo a Amerika Samoa tutui la foi ma manua. Ia o ia foi o le teitei fono. O le ainga o le whatu tua, i le tua sa mo utasi le matawhale, e tasi lava i tutuila mo manua. Ia, le uelunga o le tātou poroklame, ia, lata whaatalufa whaatasi ia i le sunga le lifo mai. Ia, mri mai amtala mai au sumaya. Sunga le fo mai, pa u Dr. Roy Ausange, ia i lunga o le tātou poroklame, maa lor soi fo manuia. Maa lor soi fua whaatalo whatu i lau, no fasiata fa pe foi le sunga le ataua ia malor so fo malangi ma malo la vale so fo mruia ia fi foi le loto le uto e mawale ava no tatou te fasoa ia ilunga le tatou proclame masani i foi le sunga fo mai ia male sunga ia le ataua o mai le moto fiafianga o tau mawasina u masele i lo pisi tu langa le talinga malo sa fenga iai. Ia, mai ane whawhonganga le tonu o le lava o tau whamaea ia le toi fo i atu o nisi na malanga mai le whamoe moe Amerika Samoa ia mai masalo le aso atai au ia e mai ai ia i la tau e mulimuli o na whae ma toi fo i atu i Samoa. Ma lo whaafitai, ia, ma lo le tautua, a lo fo i le whaatotoa i lau sunga le li fo mai. A le atatou o loe pei o na nau atuai se, mana o nga fo i o le maa porokalami. Ia se a fio mai lo fionga le teitei fono o le ainga le whaatotoa, ti loe tele o pulo ese lau sunga le fo mai, ia meise o lau tautua le malo tele o Amerika, i tau walatu i nai Amerika Samoa. Ai, e mawhai ona e mati maia vaenga, o le auto va ato le tatu malo i Samoa i sifo ia mo le umusanga o le motofono i Amerika Samoa ma le vainga sa iai ai pesa iai fo ise vainga fa pea sa tula i mai ini futia ua tuana i atu ma le langona o le aso fa mole lau songa fo mai Siata ma le ataua vaene fa fonganga le tunu iso se tafa o le Neike Lope o le malanga mai o tātou te itai mai Samoa ma whai masui o le malotu tō tasi o Samoa. I le whamoe moe o le te talaina o le mautafono, o le fono whai tūla fono Amerika Samoa. I e peise i ua amatai nai sesi mata upu fau. I a po ua susu e aise isi lau fau o le sotanga whaavao malo i le vao Amerika Samoa ma Samoa. E pe lava ona whalauloa fo inisi o whataltal noanga il temi o sola. E paulava le sotanga o lo o whauaupea o na osi i le vao Samoa ma Amerika Samoa. I o le tātou wāwhaleanga nu o Samoa ma Amerika Samoa i e tasi le ainga, e tasi le tupuanga. I a ma e tasi me umalapa. Se ia vanga na ai ia i tua inga whainga malo. E pe o whainga malo leolo ia i nei le vea ai o Samoa ma malo tu tō tasi. Ai a vea pea Amerika Samoa o le territory a le malo tele o Amerika. E ta ila i le umusaina ma le tatala ina aloa ia o le mautafono o le fono whaitu la fono Amerika Samoa ma malanga mai o tātou te tai na usi, mai le whalasi i singa tā. E le ngata o le afionga i le ao le malo, le tama ainga, o le afionga i le pālemia, o le afionga i le fonga whatalai. Ia e whapea foi la na kapineta i le minsta ma minsta langolango. Ia whapea foi le toa tele o le au malanga e pei ona iai ia le komisina o leo leo. Ia mamalu le malo e taula mai le whaili a leo leo le malo Samoa.
ia manisi o whaurulunga o mtanga ruenga sa mawhai o na malanga whatasi mai ma le malanga mamalu. E moli mawina ia le wha moe o Amerika Samoa. Ia mai o se tūlanga ese asiata male ia taua le taunuunga. E le ngata o le awai le sauninga o le tatala ina lo ia le fono whaitula fono. Ai o le ta'alolo sa whatinoina sa aofia umai ia Samoa. E le ngata o la tōna malanga mai le wha moe. A o tama whanau a le malo tuto tasio Samoa o lo o lala ma papa ao i le whali se fulu ma le motu sa. Ia masalo e tō tele le atunu sa moli mawina e le ngata o le sauninga mamalu le tala ina lo ia o le mautafono. Ai o le whatinonga o le foi tu maanga o le tātou wanganu wha Samoa o le tālolo. O se vainga winga ese mai lau mātau ia le taunuunga o le malanga mai o taitai ina uwalunga i le ngata o le tālolo. Ia ai whapefoi ia tūlanga o whaalolonga ia ma le siva taualunga e pei o na utou si la fia sa ai ia le masiofo le fionga le au mamalu le malo ia le fionga i le wha mausili. O te le i loa i le silia ma le whasfulu te usanga talu o na unofo i Amerika Samoa. Ma le tolsfulu man tupu te usanga o whai ngā luenga i le malo Samoa se mea whapea na tupu mua. Ia mai peo na lausi la fia le a taua ma siata. Le valaulia o teitai o le malo Samoa e awai i le whatautonga o teitai o le malo Samoa i le masina o se tema. Ia mai o te loa o se ulua i teimi le na ua iei se valaulia whapitoa whapena mai sa tali sa paia e teitai o le territorio Amerika Samoa mo la tau awai le fionga le kovana ia ma le masiofo o le fionga le presidente o le senate ma le masiofo. Ia whapefo i le fionga le fonga fitalai ma le masiofo. Ia manisi sa whaimasui Amerika Samoa sa moli mawina ia le wha moe o le whatautoina ma le whapaiaina o teitai o le malo o Samoa. Le foi la ua valaulia whapitoa e teitei fono e awala mai le presidente o le senate ma le whailau ma le fonga fitalai. Ia o tātou teitai mai Samoa. Lea na mawai le whailoa inga i le vaiaso o mawai. Mai sa moli mawina e Samoa i le lalolangi a tō i la tō sa mai moa masila mwhafonga. I le taunuunga o le malanga mai o tātou teitai mai Samoa e whamamaluina le whamoe Amerika Samoa. Mai o se ulua i teimi lea i loa wa tupuai se mea whapea. Ia mai e tāua e le ngata o i la tō o suli mawheoi o i la tō ua whaingoina o tangata Amerika Samoa o tangata o le whalisefulu ma le motu sa. Ia e whapefoi ia tangata nuu mai Samoa. O loo tautuaina le malo Amerika Samoa, tautuaina kampani o e kalesia o e fioanga maainga i Amerika Samoa. Ina ua tumatila le whamoe o Samoa e pei o na moli mawina. E ala i le awai o tātou teitai. Ia i le foi vaenga tāua o taualumanga o mataupo o whainga malo. E pe ona iei le tala ina lo ia le umsaina ma le whaulu whaleina o le mautafono, le fono whaitu la fono i Amerika Samoa. Whaaftailo suko le fo mai po lau fionga le te fono o le ainga o whaatotu i Amerika Samoa. O le ase la ngona o tangata, a me se fo ele toi na mare la ina le tele o tātou tangata uporu. O le na ua manuia lava ia maave Amerika Samoa o so la tau whaasiro mangalona lua. I le vaa ia tu ma le matou mai tau atu le ta'alolo ma le sava valiane ma le ngā solonga
O le mako afia umaka ngaka ai o lai te ina ma le langona. O le ale whaataua o le whainga atoa le nei o le tātou wanga nuu whaatali malo. Mo o tau lava ia e meisel to telo tātou upolu i le lato wau mawai Amerika Samoa. Nei a taua masiata e so se tangata Samoa lava e au aulo na finangalo i so se mea lava e ta wai Samoa. Mai o te loe whapena fo le langona o tātou tangata Samoa uma i Amerika Samoa ina ua awa i mai o tātou te itai. Ma whaatino ina ia le whaaloalo e ala i le tā lolo. O te loe sa mati sa langona e le tele o tātou tangata le mita. Ia e leo le tuainga mi mita vo lea ai peise i e whaingu lava i le whaalinga o winga mita o tātou tangata. A wasiasa i eise mea e ono tupu e malanga mai ai i o tātou te itai mai Samoa i Samoa. E siasa foi malanga mai le manu Samoa i Amerika Samoa. Ia po o tātou tama whanau o lo tausini o i tālonga pe o lakapiliki. Ia o tālonga o fusuanga, o tālonga o sisi mea mafa. E se a tupu se mea whape malanga mai ai Amerika Samoa. Le lau malanga mai le malo. I le ulu i teimi lau lea tel tonu ngai wha mamalu se sauninga o te tala ina loa ia o se maota e fito i tonu i le whainga malo Amerika Samoa. Ma whaatino i tu maanga wha Samoa i le whaaloalo le tālolo. Ia o se mea ese i lau lea wa ai siata male ataua mai o te ilofo. E whape na foile la ngona o tātou tangata wana whape ese se whasala ese. Ia waleva o na wheso tai mai ma whape mai. Se pau se ele maanga ia le whainga o le kako mea lea pe tai ane. O le tō tele lava e wala umai e whawhitaia. Ia le whato whala inga fo i le fionga le li pāle mia. Ai meise o le fionga le au le malo ma le fionga le fonga whitalai. I le filifilinga ma le whaiunga. E le ngatai awai mai le whamoe Amerika Samoa. Ai whatino ina ia le tālolo. E pei ona moli mawina mai o te iloa. I le tali i lau fesili. Ia ua tumatila ia langona o tātou tangata i le au mauai i Amerika Samoa ona o le whaatinonga sa whaia ele au malanga malu mai Samoa. Malo whaavitai i lau sungar fo mai le tau? Malo pa. I mai ka wako wa le waka e fio i ngai kukuila kere o kausanga. Mali mele o kupungei. O la sau sila mau i possibilities o ngi mea e mawhai Samoa ma Amerika ma kukuila o ngā lue whakase mo le leo kukuila ma le leo Samoa. O angi mea se kere sae, kai mi a korenga iai le angi mo nga ia oe fodele kārusia ia kupun mele inga ia whakama inga ia kere kama a inga kukuila ia kere whakama a inga Samoa i ngā lue whakase o akungu ui e lua. E telewa enga le a tau e tusa lau fesili e fia tau talangia. A wale mea moni ua silia ma le fulu tau sanga o nofo nei Amerika Samoa. A silia ma le fulu tau sanga o whai ngā ruenga i tonu o le malo o Amerika Samoa i lana whai ngā malo. Ma e tele ia o mata upu o lea ua amata ona vavala mai sa tau mawhai e ala i wheso ta inga e le ngata o te itai o le fono whaitu la fono i tau sanga o mawai o mai le so. Whatasi ai mai la tau sa tu lai mai le tofi kovana. Ma le lutena kovana. Ina ia fau pea le so tanga lea ma Samoa. Ma mawhai ai o na fiso soani i mea umalava. E le ngata o le ati na e o mata upu tau pisi nisi ma le ati na e ina o le tamao a inga. O le tūlanga o whai whatoanga, ma whai ngā whaiva. Ia o tūlanga o mataupu ia o aonga, ma le au tau ina o alo ma whanau. Ia au mataupu e au whiai, ia whe malanga inga. Ia maisi mau mea tele. O lea ua o vavai atu, ia ua
a mata ona matala ia senga e pe upo le tonu ia e ala i le whaatinonga lea sa tūlai mai i le asfarele ua mawai nei. Ia mai le ia taua ona o lewa e fasili vaengai. Ia o te manatua i vaenga mua nei o le tūlanga o whe malanga inga. Ia ai mese o le mata upu lea i le sitiseni o le nofo mau. Ia whaatasi ma le auala e mawhai ai o na maua le tusi folau a Amerika. Ia, o le mea moni lava o le whaafonga mai ia suli mawheo i Amerika Samoa. E te tau o na avea le sotanga lea. E toi va ai i le mata upu o malanga inga ma le mata upu le immigration. A wā le mea moni lava. Ua uma na au mai a Amerika le malosi a Amerika Samoa lato te whai ai tu la fono e pui ai lona tira e ala o whe malanga inga. Ia mai au te fia vai. Ai tupu le mele nei. Ua mawhai a Amerika Samoa. Ia o na talo sanga ina ia le malo a Amerika. Ina ia extend ia le tula fono o whe malanga inga Amerika anga i Amerika Samoa e mawhai ai o na maua le green card ai la tau mai Samoa lo alala mapapa au i Amerika Samoa i tau sanga i tele ma maua ai le nofo mau a Amerika ma maua ai le avanoa e avea ma sitiseni o le malo Amerika wal memoni o le toa tele o la tau lo e mpapa au i Amerika Samoa e le to e fo ia nofo mau i Samoa. Ua vea Amerika Samoa mo lato a inga, mo lato wa fioanga, ia mai ua tatau ona iai se swinga. E mawhai ai ona ausia le tusfolau Amerika. Ma mawhai ai e tangata Samoa o loo a lalampapa au i te usanga i tele. Ona pālota i pālotanga a Amerika Samoa. Wal mea moni. E umalelei lava le soifua o le tangata Samoa tusfolau Samoa i Amerika Samoa. E le maua se green card, e le maua se tusfolau Amerika, e le mawhai o na pālota. Se ia vanga nā ua ngai i Amerika. O na mawhai leo na ausia ia vaenga ia. Ia, au te leo lopo o whetonu le ataua masiata ngai, e le whaasoa le fiafile nei. Ai o ke lom salo e fai le lima lua polo kalama o te tala ia le vaenga lea. Ia e whaasoa i le sotanga lea. Ma mea ma whai o na ausia e pei o mata upu tau le immigration. Ia e le ngata o le vaenga sa au taua. Au te tau na whaamuta pe mita ia e malanga ai tangata Amerika Samoa e umia tus folau Amerika lea sa soifua maola e Amerika Samoa le i whaian citizeni. Le ta ua US National. So wa te tau na whaamuta le pe mita uru fale ai i Samoa. Ai wa te tau fona sila te tai o Samoa. E whaamuta pe mita. E uru fale mai e tangata Samoa i Amerika Samoa. A wa a whai e moni le whaasoa ma le talito nunga o le toa tele o tātou tangata Samoa ma Amerika Samoa o tātou le ainga o tātou le uso. E tasi lo tātou tupuanga, tasi lo tātou ali, tasi le lunga, tasi le whala tu lor whafonga anga. I o le ala le mea tau whanoi noi e le uru whale. O le ala le mea tau whai e le pe mita e mawhai e ona whatanga o na uru whale le US National po le Nationale Amerika i Samoa. Tau whanoi noi le uru whale o le tangata Samoa i Amerika Samoa. E tā ua la le forsanga ma le whasoa. E whaatupu manatu. A tonu e einisi e ese o lātou whina ngalo. A o le vainga lau tele lea mai a te au. I le silia ma le fast food tau sanga. O alala i nei Amerika Samoa. Le me moni lava le a taua masia. Ua tele ngā i Amerika. Ia tangata nu moni o Amerika Samoa tuila manua. Au le lava e solo mai pea tangata mai Samoa. Mawha ai nā Amerika Samoa. Mawhai Amerika Samoa mau lātou no whaanga mau. Ma tautua ai so se vaenga lava mai le malo ia o company tua o e kālesia o awhio anga ma lalwhanga
ia o ainga ai tele mea o lo o lave ai ona o tula fono lava na fausia e Amerika Samoa e malu pui pui ai tangata anu o Amerika Samoa e o meltemi nei peitai o leo e ai le swinga i dynamics mama tau po fito i tonu i tangata e malanga ngai fafo ma tangata e malanga mai tonu o tau na sila ai ia o le sfate i ngata ua maua le pasoa e le mawhai o na le stala se matai tu i Amerika Samoa i se tangata na whanau i Samoa. O le ala foi la le na o le tele o swafa i Amerika Samoa le whalupe le vau. O na o le toa tele o tama whanau Amerika Samoa ua malanga i Amerika. Ai o le toa tele o la tolo tautua ina a inga i Amerika Samoa. O i la tau mai Samoa na whana nau i Samoa mai le mawhai o na o la tau lestala ina ni swafa matai i le lestala ina o swafa matai i Amerika Samoa. Ona lato u mia swafa matai ma listala ia ona o vaenga whapena. Ia aila toi fo atu i lau tō whasi ata ma lau whionga lau sunga le ataua. Ia ina nei umi na wale tele o le whasoa. Ai eini si vaenga tāua lo fia whesilingia il tato polokalama. O whalongo le puro le wahu ma kele o wahu ngalaua ku i Samoa ma kako ka mawhawhoi kako waku kukuila o le lua mea ke mangkua o mera sa kanga e eise awala i lausi sila mamau le wanga inga e se amea le inga le whenga whaise sila la le wahu i malo ye lua kalangoa whaise sila la i Samoa ma le waku pe whawhe e ka whainga luenga pe lua whe ka Samoa e whainga luenga le whale apa le wahu. Le ataua e tele mafuanga e alai ona whaingata ona whaisesi whaleia i Samoa pe a whapea o le aunga leo lau whesidi. E le taitai lava le wila po le paua le ngausi Samoa ona supply ia le whaleia. E le o lava foi ia le malosi o le vai tu lo whafonga anga e whaonga ina e le company. Ai o se tasi o vaenga tā ua wai le fausa i li linga na whaile tele o tausanga ina ia whatu ina se whale ia i Samoa. O le mata upu lea o le label. A wā whai e whatu ina se whale ia i Samoa. Ia mga osi la ia apa ia na peona e sauno ia. O lona winga e tu ia i le label o le made in Samoa. Ia mai whainga tau na tali tonuina e marketi fafo. E le pei o le label lea i Amerika Samoa. Ia o le label foi lea o le loa o lo ngā osi te tonu o Amerika. Ai ai wa enga lea tau e mwhai o na wa iai. Pei o le whateita inga e mawhai o na whai se wa enga o le whalea i Samoa. E mawhai o na lau iei leia mai le vaia, o na wha mamā lea, ia o na mamoli mai lea i Amerika Samoa. E le aise mea e whaingatā lea taua masiata. Pea wha pea e fili teitai o Samoa na lua, mai la tau o loo ngafa ma le whalea. O na vai wha pea nā le whatinonga o ngā luenga o le company Alistakis. E mawhai ai o na ngausi le vaenga o le taunu unga o le apa ia i Samoa. E ala i le fish loin. Lea e safuai le ia matu i te tonu o le container malulu. Ia pe au mai fo i le vaalele, pe au mai le vaalalo. Ia mawhao ngā ina i Amerika Samoa. Ia ai o lea lava le avanoa e mawhai e un tātou vaavai. Ia i no whaanga e pei o le no whaanga lo iei le wafu i muli whanua. Ia e mawhai e una whai e se vaenga o le whalea. Ia e lata il malai valele pe au ina whaonga valele a vei fish loins. Ia lata fo i le wafu i matautu. Ia pe sa o lava le vaa lau o loa. Ia afe i muli whanua. O na lau le lunga le tele o tātou pusai ane o tātou container loose food fotu. Po le fast food fotu. Ia maui nātu ia tonu o lo o fia whatawina. Ia le loin po le ia lea ua umona wha maina.
Malo whaptai. Ma nei tele vai ngole wa a fea i le tatou whaasoa le tō tele fo i wālanga o woma pa anga fo i le tatou proklami o le tele lava o Amerika Samoa. Ia misa fusi tatou watunu. Ai, o le tūlanga le sa e sau no ina i le vaenga matai, masuafa matai. No toi fiafisi le toi ai ono la ua. Ma ne fo le mata upua. E mwhaina toi whamani no ina mainga. O le tāua ia fo i mole no fo a tātou whamani. Lono winga ele ma whai pole ale umi te no fo i Amerika Samoa. Ai, ele i mawangi au pepa fo i le whateta i ngā no fo mau i Amerika Samoa. Ele ma whainga e makai se makai e wha makai e oi. No lala saunga vanga le nana. E mwhaina toi tau a whamani no a tiril vanga le whamani mole lo sunga fo mai. O le tula fono ai a Amerika Samoa e so stangata lava e whaamatai ai o le matai e restaura. E te tau ona soifua le tangata i Amerika Samoa. Lona winga la, o le vaenga le nao le tula fono. E le mawhai ala e stangata mai Samoa. Sa whanau i Samoa. O na ia restauraina se soafa matai i to tono Amerika Samoa. O tula fono lo lima teita ina ai ia matau putau fe malanga inga ma le nofo mau i Amerika Samoa. O lo i lalo lava o le whaamalmalunga le malo o Amerika Samoa. E le au mai ai le malo si al malo federale ma le malo Amerika. A whaila e te malanga mai Amerika Samoa matu ina atu le pepa e te nofo i Amerika Samoa. O le pepa le nae te i tausanga ma whafou. A uma le luas full tausanga o e nofo pe Amerika Samoa. O na whaile o le pepa nofo mau Amerika Samoa. O pepa na siata ma le ataua. E le tau lia i Amerika. E na o Amerika Samoa e whao ngai nai. Ia, e ma whaila o na e umia le IT le a tolu tausanga. Ina wātoa le luas full tausanga talu na e alala ma nofo mau i Amerika Samoa. E o mai lava le vala au le ali. E le to yeise suinga. E umia lava le pepa le na. Se ia vanga nala. Ua yeise si o walo. E a ngai i Amerika na whanau i Amerika Samoa. A vea masiti seni o Amerika. O na mawhaile al tangata le nao na talo sanga ina. Le pepa. E ta ua le pepa nofo mau a Amerika o le green card. O na e a ngai le i Amerika e te nofo ai. Ona mawhailea ina wausia tausanga whaatulanga ina e tolu le 5 tausanga e nofo ai i Amerika. Ona talo sanga ina loa lea o lo sitiseni Amerika matu ina atu ia te oe le tusi folau Amerika. O le mafuanga lalena e a laifoi ona to tele tangata mai Samoa ua iai le piitanga e ala i sesi o le whanau na soifua e i Amerika Samoa ma nga i Amerika whailo na sitiseni. Ia matalo sanga ina sitiseni a mātua, ia po siblings, ia maa ngai i Amerika. Ina ia sa ili le pepa nofo mau po le green card Amerika, ma whaasolo atu ina avea ma sitiseni. E lea o fia Amerika Samoa i lalo o tu la fono o fe malanga inga Amerika. O le mea foi lalena, i tu la fono a ia o matau putau fe malanga inga Amerika. O Amerika Samoa, e peia o le isi whai ngā malo pe au i mata upu tau whe malanga inga. O le mea foi la le nā e whafonga mai a le atunu. Ai malanga mai lo green card i Amerika Samoa, e le tau lia. E le mawhai o ne ulu fale Amerika Samoa, i le green card Amerika. E le mawhai o ne ulu fale Amerika Samoa, i le visitors visa, po le non-immigrant visa le issue, e le ofisa o tus folau ma visa Amerika pe lo ofisa o lo Iapia ma le ofisa o lo New Zealand fiti maisi no foanga e le mawhai o na whaonga ina le visa le nai te urufale ai Amerika Samoa e talo sanga lava lo pe mita e au mai le ofisa o lo ia ma le ofisa o fe malanga inga o na mawhai leo na e urufale i Amerika Samoa a whaila e te fia maua so green card Manga yatu le vea ma sitiseni Amerika. Ia, e whaonga ina ia le whesota inga vāwala lata e ala i le whanau po o mātua ua iai le sitiseni Amerika. E talo sanga ina,
ia pepa nei ma mafai ai ona maua le green card po le pepa no mau fatasi ia mal citizeni Amerika o le matau pula le tefsilingia sia ia ele mafai lava nei o tātou tangata mai Samoa na whananau Samoa i la lātou tautua i Amerika Samoa ia ona whaeaina i ni matai tū i Amerika Samoa ona le isoifua ma whananau i Amerika Samoa. No winga la, mana ya tele fa mri no nga sunga li fo mai. No winga la ile ma fai fo ila na fai o to i America Samoa le ko inga skai di fo le fai e tatou upolu. O le alu watu fo le fai le matai runga o pule fa sao. To inga fo le uma ave iai fa kai inga ke le suafa le tele na a pe yo le se yuli le mali toa. So fa pena foi le o tamba foi e pe va tu lungo malenga matai fa malenga matai ale no winga ele foi na faita mana ia na umolo le e alwale te fero wa ia pe te va ia tono America Samoa ala na fai se to inga no fa pena ele foi fo e ma fai na fai le matai ai le ma fai ona restara ia ai ole winga na lo famtalanga ole ele nga o matai na na falangi ai le mafai na e sainia se pe se tal sanga se pe mita u fale mai sanga te Amerika Samoa pe te sainia se pe pa tal sanga ina ile fa nga ina se ele e fai ai le lisi o se fale fia fa wina ia mai si uma va enga te tawai ona saini le matai wa e lave tu lo alfa fonga le tunu i tu la fono lane se ia vanga nale matai o laile stala alo ia ona mafai leo na ia sainia wa ona sa ilia tu le sainia fesilingia pese matai na restara ele mafai la on restara le matai o tangata ele isoi fua a e tono Amerika Samoa ma lo fa tai le kiola le la wafako akadi e te no mane o tatu vaso lo sunga ho o le wafako akadi i le kali ngo ufisiri e le kelo isi mako ainga sa tau le malanga tu i polu ina taimi no ngo ingor kuringo lus fo kausa ya la wa manuia ma fa manuia ina ma wo sik sengi fo ila wo mo sik sengi America ma green card o la ufisiri o te fia faiat and I've always had this question many years ago. Ora kele yo konga ya uku. Ora tele yo tonga ya ko lea Filipino e fai ngo fie e amisia ka ke ala asia ya wa te lo tu lungo skills konga e ise special for ile relationship konga ma America Samoa o le mo kwa kele ar konga nga ya uku. E to tele yo o tangata nu o le malo tonga na malanga mai i tonga o na iaio latou so tanga ma le tele o ainga i Amerika Samoa ia mai e foilele o tele o iloa le temi le nei le faitau a fai o tangata o lele stala e le ngata o tangata o le malo tonga na soifua ma whana nau tono Amerika Samoa ia au i latou sa soifua isi atunu pe o tonga o Samoa o fiti ia ma Amerika manga i mai e no foi tonu Amerika Samoa ia peila va fai sa o la mai tau ia ale fa lima ia lotu tonga lo tonu Amerika Samoa ia leo lo lotu wai le to tele ia ona yuso foi manai to fa fine mai malo tonga ai foi special skill so o ila tau mai tonga e peo ngā ruenga ia o le kamuta ia o tele i vai ai sesi atonu e sili atu lo nei o tātou so mai tonga i le whawina o mei o pa maa tu lo whawhonganga le atunu ia mai si foi whatu funanga e peo le mele te se teftalai e siata ia o whatu funanga e tulanga e se foi le whatinonga e nei o tātou so mai malo tonga. Ma lo fa tai ma o le la te tau fisiri tu la walanga isi va ngo lo so no. Lo do winga la pe la ma u nei ma Godfather.
o le ua maua ma visa fo i e o Amerika. Ani godfather. Ai longo winga la a maua kuikuila. Ia po Amerika sa longo winga ko e se foi la le pe mi ka matio e le mafainga ka enta ku i le visa le ua mai e Amerika ka ke ferro wa ia kuai mo lanto a so se temi la vata te fia fia le malo tele a to maua. Longo winga ma ku ngele kuikuila e ko a palai le pe mi ka. E faina na so soni mai. Ole me moni lava ole tūlanga na siata. Ia, mantua foi e luas fuluono atunu o lolangi o wo al malo Amerika. Po paanga al malo Amerika. Lela e o fia New Zealand ma Australia. O ila tau e umia tus folau New Zealand ma Australia. A o na fia malanga ya Amerika. O na talo sanga lea online le me vole ta ule esta. Ia, e peia e tokuta la pe fast food ta la le tau. Ai lua tau sanga le umiolona o ngā. Ia ai le tau na silia ma le tolu masina te no foi tono Amerika. I le teimi e te ulu fale ai i Amerika. A whaila te fia malanga mai i Amerika Samoa. E le mawhai o na whaonga ina le esta le na. E te ulu fale ai i Amerika Samoa. E te tau lava o na talo sanga se OK board. I le system po le polokalama Amerika Samoa, matatongi lau fast food la Amerika. For every single entry, e te ulufale ai Amerika Samoa, mo aso e tau se fulu. O le vaenga le asiata. O te vava ai ai le tele o teimi ona o tūla fono wha vao malo, a wā o le mataupu lea, e fōlinga mai, o Amerika Samoa la. O se atunu ufoi le tūto tasi e pule lava i le tūlanga o whe malanga inga ma le whatinonga o ana pe mita. Ia, a wā o le le tali ai le visa Amerika, e le tali ai le green card Amerika, ua peise ila. O se atonu foi le sili atu ilo Amerika, o lau lea whaitau iai. Ia, mai a o lola ina malanga mai le tangata, matalo sanga ina la pe i o le tua inga pe mita le ulfale mai ai tus folau New Zealand ma Australia. Ia o lona winga. Ia, American Samoa is a foreign country. It's a country of its own. Ia, mai o le mafuanga le na. Lea lai o na whawhita uli le tele o lato e malanga mai New Zealand ma Australia mai sia tonu o wo Amerika. Ma mai poloka i Samoa. Po Hawaii foi. E le mawhai o na ulufale Amerika Samoa. Se ia vanga na ua talia ina le OK poa da Amerika Samoa te tongi lau fast food tala ma e ulufale i Amerika Samoa. Ma go ia la so. Ale wala kila le male o ku makau fara le tou wana maua mai le ma vara ulia mai si ma wo fai puli. Fongo poro kaka wo. Se ma ngori ma ke ko ko ki poki mai ma wadi le ni ma OK. Ma vtai tele o le mana ia yo le tatou fa soa. O mata upu mo le silafia lau tele. Ele tunu. O le ala le o tūlanga fo i le possibility lono winga i lau saunoanga nei lau fionga lau sungar fo mai. E ia la le marosi anga o Amerika Samoa. I le latou vale ma Samoa i sisifo. I le whekukunga inga lau kako pe mika ia fo i e le peina e saunoa i la mtanga. E leo se bealanga lenga au e saunoa. O le alulo mafofaule i atau. Whapeaka ika. E kakaunga hae maunga kele le o le maunga kele o Amerika. Voi le te tauna peise me OK mai le malo kili. Fa federale, federal government. Al mela le tau mai tau atu. E kongo Amerika Samoa fa ko fala inga mare malo si anga. E ma fai ona fitu na pe a fa pe ono o ta tu langa le. O kausa or vanga le tau fa so tu fa mo bolelo so forma. E moni le leia ia lauftelinga siata. A whai manatua e leia taua pe a fuel soifua leia taua. O aso ia sa wheo ai mai sa moi Amerika sa moi pe mita fo ia tolu aso. Ale pe mita la lea. Sa whai dunga le ofisa o whe malanga i ngā Samoa. Ma au e Samoa le tupe. Ina ua tula i mai la ia le tō whael tō ia tau ese le iwa fitu. Nā matalo leo na whataltala noa le au wala.
e sui ai le pemita mai le tolu aso le fitu aso po se fulu aso awa le lava i le pemita tolu se fulu aso ia leo lo whaangaina i le teimi le nei ia lea lana tawhia i loa ma whaamutaina le pemita a tolu aso i le vainga te itai o Amerika Samoa o leo lu fale mai tangata i Amerika Samoa a o lea totongi i Samoa i le ofisa o whemalanga inga ma maua Samoa le tupu le pemita tolu aso ia ona whailoa leo le te unga le na e whai le pemita fitu aso ma le pemita sifulu aso ai talo sanga atu pe Amerika Samoa Mao e Amerika Samoa ia le tupe. Lea lana na whatau nu lo le vaenga lena. Matula i le vao o le afionga ia foi le tofai le toto ia tau ese ma ia ma le afionga ia tofilau. Aina ua tula i mai ia le afionga ia tuila epa. Lea na manatu ai loa o le a kaunta le mea lea Amerika Samoa. Ma mata i loa leo na whataita i le pemita voi le e ulu fale atua i tangata Amerika Samoa e a ngai i Samoa. Manatua la. A soifua a el tangata i Amerika Samoa. E le whaingoa ina o citizeni Amerika. E whaingoa o le nationale Amerika. US National. O lona wing. O le US National. A whaia maual tus folau Amerika o tangata. O le pito i tual tus folau. O lo iai whaupunga whapea. The bearer of this passport is not a US citizen, but a US national. O le awala lena. Le siaki e Samoa tus folau Amerika o tangata e ulufale i Amerika i Samoa. Ma whapea mai. O tangata ia e le citizeni Amerika. E te tau o na tutongi le pemita futa alale na amatai le vaenga lea. I le teimi ina ua tūlai mai ia tūla epa. Ia o le fesili la siata ma le atau. O le ale me ua whaifa apea ai lea tūla fono. O le ulufale i Samoa e whaatanga i so o se tangata ma so o se tusfolau. A o lea ua whaile pemita o le tusfolau Amerika o le tangata nationale. Ai le whaia se pemita o le tangata citizeni Amerika. Ai mana tua foi. O le toa tele o nationale le wai Amerika Samoa le teimile nei. O whanau o tangata uponu masawai ma polima mamanono. O lona winga. Ua toi pangatia lava tangata Samoa i tūla fono Samoa. Ma whawhainga tā ai e alo ma whanau a Samoa na soifua whanau i Amerika Samoa. E le whaia ni citizeni. O na ulufale i Samoa. E asila sila la ile mata upu le tātou te whasoa. O lea lai whai atu lalo ulangona le nei. Ile vainga le na tupu a wale tau la ile tātou whasoa. Ile vainga le na tupu ile malanga mai o teitai o malo o Samoa. Ile wha moe Amerika Samoa. Talo sia ia e a mata o na wha matanga tanga tū la fono. E ave se aile pemita. O le malanga atu o nationale Amerika po tangata na soifue Amerika Samoa maulu fale Samoa ma ave ese ele pemita Amerika Samoa e ulu fale mai tangata Samoa e ma nei ia pe aka ko whakaikaia le winga lo loto le upo le ainga o le upo le uso ma le so tanga awa e fialu lo wa inga ke le ko whango iso uso ali e se whakanga mai kaika se o alua ko e asika ko wa inga ia ai o te fia va ai lava asiata ma le ate wa vaene le whaafonga le tunu e tupu le mele ai le vala au le ko ia kaika vaenga al whaafonga le kungu ma na ia ali atu ma ne tele lono winga la o le ala e ta o to tatou le vale o le ai i lalo o le tulafono le ua pasi e te o le sunga tu le pa ua fai ai fo i la tongi e sia tau fo i fi ma sia tau pe mita pe a tau malanga mai la tau ia ta ua US National po o ta fo i le tangata tutuila e si le inga kako kako fi e fa upu fa pe ngai longa ngana fa samo o le ala tau te ia il vanga le to sui al ne te mi io e moni le lei
e paua le swinga le wei o le permita sa sfulta la Amerika ia la lua sfulta la ia ai lua sfulta la le single entry a fa pela o tangata nationale e alu i New Zealand po Australia e toi fo i mai e ui mai Samoa o lona winga ia e fa alua na tutongi lo permita wa le ulu fale i Samoa le alu anga i New Zealand ma le toi ulu fale i New Zealand le anga i mai Amerika Samoa ia wa sila la i le te leo le inconvenient o nei o tātou tangata i le mea leo le permita ana fa pea e faise mea voi lea o se multiple entry ia ua tala whengai mo Amerika Samoa e la le mea lo fai Samoa a le a taua ma siata a fai o le tangata foi lea na whanau i Amerika Samoa a se tasi o mātua na whanau Samoa e mawhai lao na ave le tus folau Amerika o le tangata a wai pe o lau whanau tu lou al whafonga le tunu un whanau tuina o na ave lea i le ofisa o whemalanga inga i Samoa to tongi mal se lautala o na stamp loan lea o le passport Amerika o le tangata lea e whealua ia i ala se ilonga e umalea o ngā tus folau e le to tongia se permita ia al fesili la mate to fia tangata Amerika Samoa ia i whanau nationale ia po tangata Samoa fo ia i whanau nationale Amerika ia e mawhaio na o i Samoa e whaatino ai ia le vaenga le ia ai se i sa ilili a tili il tātou konsula Samoa i Amerika Samoa le sunga fata ia po ua ia i se stamp whapel na ua whaamawina e lona ofisa ia po mea umai a ngā i Samoa e whaatino i Samoa ma tutongi ai Samoa ma no whaktai sisi vaenga te fia ia sia ko mai fisili ia ia ka koi la fara fa sainga ma ngai ole saule mai Amerika i Kongo Kukuila ole arko inga siaki ai ia ako ia e sa wa lor ka fa fo pe sau e go through i te awala mai onga puipuia le sao mai fara mai Amerika i Kongo Kukuila a la fa sa sila il kulanga le lo fara fa sainga Kukuila e westa kulo poru pe i Samoa pe westa ku Samoa lo Kukuila o se me fore ka kele e kalango inga pe le ka upu Kukuila pe se e fa longo e le a taua e mana ia i o le fisili se i vai atu e tusa o vai nga sa e fisili ngia o le memomua o lo iai ia a mātou masini pe a whape o tangata i e malanga mai i vālele o lo iai masini a le ofisa o whatoanga ma le ofisa o tiute e siaki umai ia ato o tangata ia e le eise masini foi lele savali ai tonu tangata pe o na ulu fafo ia po ia se fuala au fasaina o na tia ile tino o tangata e ia matou tai fautu lo al fafonga le tunu wa matou K9 ia e le matou malava lele fa pe foi le wafu i fangatongo ia o tai faula nei e faile la tonga luenga vai ane alfa fonga le tunu e songi ato nei tangata malanga ia fa tasima ma tangata malanga ia anga i mai tonu o le lua e pe tonu vai aso taluai sa pu e atu ai nei Amerika Samoa i le falemeli ia se tasi o tangata e fainga luenga i le falemeli e le tele manatua lona suafa ai folinga mai o tangata fo lele salu la pisi vai ane alfa fonga le tonu i le falemeli e peise i o se tasi le nao tangata o loa afia i le au mainga o whala au whasaina i tonu Amerika Samoa o le ala ua tali le fesili ma matau putu ngane le ia taua masiata au wai tutusa le leia le concern ma le langona le ia te udua whape fo i lou langona pe whape i o na ofi mai whala au whasaina Amerika Samoa o lea e te lua si la fia mauiloa o port of entries uma so se atonu ma wala e ulu fale ai tangata i so se atonu ma le meli ma o loa mai fafo
ia ele fesilingi o vaenga na o le malai valele o le wafu o le falemeli ia matangata ia fe malangai na tupulo le mele ia ona mautinolo le o le masalo sa ia te au ia o le ua whaamaonia o le sila lea wala e le ngata e a mai le meli e mawhai lou lea vai ngā na wau e mawhai ona whātonuina le tangata salufale vai le awhiwhi lea malo na lanu lea ia e aveseina e le yo le teime tu e le meli le e le pusa meli o lou lea mawhau le mea ina ua moli mawina foi tusinga e whātatau i le tangata lea no mai le vaenga le FBI ma pu e atu i Amerika Samoa. O le vaenga lo na luo lau fesili le atau. E le i longa na whaia se sa i li linga i Amerika Samoa. Po le ale tele o le mata upu e feso tai mafuala au whasaina. I le teimi sa au whainga luenga ai le mato vaenga ma le pūlenga o le tise marsuavai, le American Samoa Power Authority. Sa au whainga luenga ai le vaenga o le Human Resources. Mai masani o na mato o mai lato e whaisu e ngā fo i e tulou whawhonganga le tonu. E sa ili ai lato o whaonga ina whalau whasaina drug test. Ia o le whainga o drug test lea. E matua manino mamala malama. Ia awa o te aluatu lava e le ta ua tua ia te oe. O lela whaia lau drug test. E te lava i lo waluatu ia te oe. Ma musu tangata lea. Ia na maole le whale le ta ua. Ia ma uwa ai i le mautinoanga. Ia o le tulou alfa fonganga le tonu. Ia o le suava i la whai le ua. Au mai whai suenga. E mai a te oe. Ia o lona winga la, e le ai maseava noa whapea, e a mai ai se suava i la whai mai se istangata. E whai el suenga al tangata le whai el suenga. O lona winga la o lau whamtalanga, e te tau o na whaau pea tātou sa ili linga, e le ngata o Samoa, Amerika Samoa, e wā ili tonu waenga ia, po le a le te leo le awhianga, i whalau whasaina na paule me leilo. O wha maunga fo ia o le au whainga o le whalau whasaina lea e maua. E le vaenga o le tiute ma le vaenga o le ofisa whatoanga. E tau i loa ai le tū ngā o le mata upu. Pe a whai e uma se masina, uma se tausanga. O nei loa lea o le au whainga o le pauna po le kilo. E a malona whai tau a whai. O le whalau whasaina o loa ngai mai tonu. O le vaenga lon tonu. Le te whasilingia. E tau talangia lava le mata upu le nei teimi uma le ngata o le fono whaitu la fono o le vahenga o whamsinonga. Ai whape foi le mata upu i le official kovana. Mai e iai i a komiti whapitoa le official kovana e ngā lulue i le vahenga lea. I mata upu ina i a fesosoani le atunu. I awhianga tūnga o whalau whasaina. Tele Peel Board so lo whalau i loa i Amerika Samoa. Tele Polo Kalama whalau i loa i lunga o le ala ata le KBC KTV. Whapea foi le angai i a whioanga i au televou. O vaenga o tinamta mai tai mai kālesia. E whatino ai whalau i loa. Ia awhianga o whalau whasaina. Ele mawhauna utali le a tau e lau fesili po whea tonu e. Po Samoa, po Amerika Samoa lea e te leile a whianga. Ia ona o ngā ia whatangata suesue. Ele mawhauna tali se fesili pe a whapele iai se suesuenga. Ina ia lango i nai se mau. Ia mawhai ai ona wha mautu ina. Po fe tonu lea e mawhanga i le whale tonu. Ia male tū ngā le mata upo a whianga o whalau whasaina. Malo. Au tato ia i whalau whasaina lau sungar fo mai. E leo mō meila se update walanga e lua ia vaenga o whamolia na detecti i Samoa i le wafu. Ia o le stasi o vaenga ia o le ta uai na vatu i Amerika Samoa. Le afia mai ai i stasi o ta vale. Stasi o ale mista o tiutio o ta ua fo ia.
whawhengofina whamanino le mata upulu te fisili e tuai. Walanga lena toi maua fo ila leisi fo I uka leanga koe maua I fo. Ia ai le I whama o tia bai fo I po Amerika Samoa na watuai. O Amerika Samoa la fo. Wa tau maua mai la se update a o se whawhatala mai le tau pito po o tau yeisesi o Masalomia po o sesi o tūlanga o awhia I le vaenga lena watu I upolu whamonmole. O lo whanga solopea ia sai lilinga tātou mtanga luenga o leo. Ia a tonu lo o whaia foi se sai lilinga la tau ia alvaenga o le tiute. Ina ia tau whamautu ina lava ia a fianga nei. Ia ona e peise I o lea ua a fia whainga malo e lua. Ma le tau le leia o Samoa ma Amerika Samoa. Ona o mata upu whapenei. Ai o lesi vaenga tāua le ia tau ai tau fo na whawai I tangata o le tunu. E iai whai ilo e mawhai o na I loa masila fia o tātou tangata. E te tau ai o na wawe whai le reporti le ofisa o leo. Ina ia mawhai o na nga I tonu lava ia I lātou o lo I tua o le tu le ina ma le whatau ina o whala au whasa ina. Awa e pe ona fai atu. E leso ona fai se wha matalanga se ia vanga nā ua mautinoa. Aia fai e sila le tangata I se fale po se mauta po se lao le tangata o lea e afia. Ia ma va ai foi le tūlanga o le tamau a inga aia afua lon totongi o lona to lua e le taitai ngā whatia le tau le fale lea po le tau o le mauta a vale le, e te tau na tupu le māsau salonga. E reporti le ofisa o leo, e faisa surveillance, e faisa sa ili linga ili tangata lea. Awa ele ai se wha mau ninga e ono tele se tamau a ingo, tangata lea pe afua, ilana tupela e maua ilana ngā luenga. Ia, o le mea foi lana o lewa o wiloa ili mataupu lea. A fai lava I le tātou watonua a whafonga mai a mese lava I lātou e lalampapa I Amerika Samoa ma Samoa. Aua le nā tia a whapete sila o lau o lea ua wheanua I le tāwale e over se lau afe le tau ai le ai se loan na whai se bank e te loe le titi le tutongi le mawhai o na afori al toi ngā tāwale lea e te tau au na tupu le masalo ia mawhesilingia. Pe whawhewhea o na ausia le tangata lea, ia le aseta taumata. Ia, e mawhai ai o na whaisa I linga il tangata lea, a wā whai tātou te le ngā lulu e whatas. O le mea moni lava siata ma le ataua. Ua whati te le ina le anga I mai o le tele whala au whasa ina I tono Amerika Samoa. Ia mai o te loa lava I le tele o le tupulanga lea e tate vai e yaso uma ma teimi uma. Ia e wheo ai mai I lo fale. I luma le au wala ma u vai fōlinga o le tele o tupulanga. E le whai titia. Ia ai ua wha tupula ia le tele o talavou. O te loa lea afia. I lo vai fōlinga ma winga maanga whaalia. Malo, wa te tele o le matua tele o mata upu tau te whaaswai. O le whaaswai o nore tātou teimi, ia, o le whesili whai u mo le tātou whaasoa. Ua mai a le whaamoe sa parewhianga iau na e whautu malanga nisi, ia e wha mai a au malanga me upolu. E le ia ini nei vai ngā na tau anginga na whea inisi o whaasoa, ia, wau te loa e tau nasi la whia lau whionga. Ia pele ini nei mata upu sa tau a whea e ai tina ua mai a le whiawhianga o le ala foi ma le mila ua whatu la ia lai le motafono. Ia pele I tau ia ini nisi o mata upu sa whea whilo inga te tai o malo e lua e te whasoa mai ia lau whionga. Ia o fia I whasoa le whionga le li pāle mia ma nisi o le kabineta ma le whionga le presidente o senate le ftalinga I atua olo. Ia o te le I aifo I le whasoa le whionga I le kovana I a Pulali Nikolao Pula ma le whionga le li pāle mia.
ia i le lau fo'i fa'asoa i le aso na nafi ia tonu o se teimi ona tulei saunoa fo'i lea o le fioga i le ali'i palemia ia fa'apena fo'i le fioga i le kovansili o Amerika Samoa ia whapea fo'i ia le fionga le presidente o senate. Inisi o vaenga sa o iaisi ala tau whaasoa. Ia mai o te tauwhi. Ia talosia ia o ni mata upo e afi ai vaenga ia sa o tautalangia. E mawhai ai o na whesosoani i lo tātou tunu. Wa le aunga lava ma le whaamoe moe o le whaasoa. O mata upu e peise i e telele lui tau ma lave lave. Ia e mawhai o na whaafai ngō fie mō tātou tangata e le ngata o tangata i Amerika Samoa. Ia e whaapea foi tangata Samoa i so se vaenga e mawhai ai o na whaafai ngō fie mea uma. Ia mō le soi fua tau le leo tātou tangata. Malo whaafitai, e tau tere i whaamawai ia se o mengi o kala se o le lea solo a lau su mai fo mai ai ka ke musu foi lango ma ki ke ai o fisili atu ma e ia fa kala ia kau sau fa pe o le tau ta pena e ina inisio vaenga o le tu langa foi le fa con congress ina ia konkelesi na ia auto Amerika Samoa ia na fisili atu pe wa ko ke le kar karango mai ai au tu sei mo se no ma sunga fo mai ia o ma fisili atu pe tau ia ni e ka mo vanga Kau saka ni kia. Ya, tau pisa ya le ya su tono le matore niu, a me so fina ngaro pe mo ngai fafakala. Ai o se, ai se ta pe danga lau sungar fo mai. Le tele matau pu ia sa silingia ma avatu foi se vai ala forsanga. O te manato nisi neo matau pu talanoina il vao Amerika Samoa ma Amerika e alla i le tofi o le sui Washington ia po o le sui le Congresi o le ala foi le na o le tupua e o se langona ia e tau vai le tofi o le Congresi le tau sanga fo lua feluono ona o le manatu lava ia e whaataltala noa ni se o mata upu ia na folasia whaatasi maleano ano mata upu ina ia mawhai o na lalafo ia ile atunu ia mamomoli i le mamao e pei o le whale pae ma le fionga i le presidente o Amerika malana kabineta ina ia whaatalatala noa e sosoani nei o tātou tangata e whawhai ngofia le teleo mata uku ia e iai la le mea watulai mai ia ua filifili le sao lo mātou ainga i Leone, le fionga i Asamana. E tau vai le tofi o le Congresi. E a maole mea moni lava. E le fai ngofia le filifili. Ia ona i lou tonunga i le vā whaaleanga nu ma le wha Samoa. E le te tau se tangata tau tua i le matai tu o le ainga ona tau vai le tofi le whaatasi ma le sao le ainga. Ia, a whailau whaafufonga mai nei o mātou ainga i Leone. Ia, o le lava o tau whetu nai ia le polokalama. Ona o leo wa whaalau i loa ia le finangalo le fionga i Asamana. Ia mai le mawhaila ia te au lou le tel tonunga whaamatai Samoa. Ia ona tau vai le tofi. Ia ao lea ua whaalau iloa le fionga i Asamana. Ia ai o lea tau topea mōle teimile nei lau tau wha ili vai malai lau fisili. E le ilo pe alu whapea mai le sao le ainga. Ia pau ia o lea u tapua i atu ai. E oi, e mali mai lau tau wha e whaawau ia le ta wha moe. Ia ona tau nukla ia lea o le mele te fisili anga iai. Ia ai tau tupea i le tua. Ia o fea lava e i uyai ia le filifilinga o le anganga maualunga lava, ma le anganga moni. Ia o le whaauawina o le tautua ma le auaunanga. E mawhai ai o na fisosani nei o tātou tangata i so se vaenga. E whaafai ngōwhi ai lo lātou soifuanga i le nei o langa. Paro whaftai, ui ere se la ri re. Mo ngia wha moe pa. O le ala sa uwhi ngano ka kere kau mawhai. O ia lava lea. Ioi.
ai wa ke ro ayo mai mo mai la le me mo fo sao e ke ro pa pesao ia le ai o le ala e ke sirvia oi e fa pela o kana a fa ye favor sa o ka pokalami ia e makala ya se ngar fingaro sa Ale ai lo a fa ye lo mo ko kwa sa. ingo sa ya ka ai fa ye mo kwa ingo sa ya ka e fa venga e ke dira ngar wenga ko fa sunga foma fa ta tele dokta fa ta tele por o fio ga ile te fono la ingor fatto tua ia ai o le sui fa audio di foi wa le va America sa bo ma manu te fa te lu te manatu what tongo mai se manatu fo ole a ma wani ta to so ta inga fa wow maybe monthly area to so fo o le kele o ngi mo ka pu ka unga ko wa e ye le vrango ngo officialia na mai na itangata ba le mai to fina ngalo o le wo ka ngo no to mai lalo o le sita to e felo inga ma sunga fo ma ya doctor pa roi o sang ia o na lafo u male i o le no i o nisu tatu ai mesi am tau le vai fa immigration so malanga inga tu lang fa pena ia la foto sau no fai o le tatu tama vai le di vanga le fiafi maranga fa lo te lia mal fia lo finangalo sia te vaenga lea ia mau te manatu fo e fa lau i loa el tatu tunu o lo mai mo mai a fai e te fia maua se kopi o lau fise so le fo mai o le tō whamanino na tusi tonu ai mataupu tau immigration ma fe malanga inga ia ona whailo mai lea o lau imeli ia ai la fot se kopi ia silia mal se lau i tu lau o le tusi tusinga e tau te whaitau iai ia e whaingofia ai o na malama i mataupu nei mo le anga i luma ia mama fai foi ona muli tai i fasoa i le vaenga lava le nei mo le anga i luma mai le so na tapena ina le pepa le nei i le fise so le fo mai o le tō whamanino ona o te iloa o le matau pu e te tau ona vai ili mai loiloina e fe soani nai o tātou tangata e le ngata o tangata Samoa o lo alala i tuila manua e fia maua ni sitseni Amerika e ala i le process o le pepa no fomau Amerika po le green card. Ai whapena foi tangata Amerika Samoa nationale e sa ili ia le sitseni Amerika i se awala whaingofie. Ia ai whawhitai mo le avanoa siata ma le ataua na o tātou whasoa ai. Ia whatasi ma le whawhitai i nisi foi avanoa le lumanai. Ia mai au ngofie lava ia la ulua wauna. Ia e ala i le folasanga. Ma whasoa i le lumanai. Ia e tātou te mafuta i polokalama whapenei. Ina ia mawhai foi on whamatala ia vaenga nei lo tātou tunu. Mawhai ngofia i foi on whamanino nisi o vaenga. Ia oni matau puto te ngā ile tunu. Ia mai te tau ona whatal noam whamalam la maina. Ia e whaftai tele mo le avanoa tu tai fo i se taimi o mua. Pea sopo ia ili so i fua me leola. Ia o lau tō whaan vai malai ma lau sunga le atau e mes fo i tātou tunu. O lo maua i tātou whaso el nea fiafi. Ia a whaifo i sala le ngana malua vei fale. Ia mau fiufia manungase pe upu i whaiva se ngā lupe. Ai mātou malolo atu le nea fiafi le lo fole tua. So i fua. Malo whaftai, mo le whamaro mo le whaftai tere le wanga le fiafi o le mo o tau le whaua ko ngau mai ai ko kusi ngau sa ngua ko le sunga le fo mai. La whapea whawhaingo fie o le whapatalanga. O le ala au malo no o tango le au mai ia le imeli le sunga le fo mai. O le sila po le tato por kalame le whai ungo le nei por kalame. O le avatu i runga la na imedi. Ia ona tau imeli ro le iai ma. Ayo, whawhaingo fie awa a e mai ia au ma le ataua. No winga ile vatua le fishes ale sunga le fo mai ia io ai avatua ile miti ali atua le sa miti ile po alo fatela atu mo la sunga le fo mai ia po la wa fauto tanga le rumoenga ia e uia io tiute mo faiva ile moto fianga ma le moto sai ia ai mo lunga tulio mo wa fo ila fa ta masali inga mo faiva malo ia wa fo tu singa tu mo la to ia ma puleono sala fai ia au manule nei vainga o la fiafi ma fa nga solonga tato fi so te pea fa to fa ma fa so foi na mo nei fiafi ia to fa so fu siata
e New Zealand au kilani la stofi tau la sape a fai e mose tato ia fa taila le la mai ka copy or ka vai ka kawan ka kiere hard copy e fai makasio su tato filo ia ila so tofi ia mar fa ngol bebe ia so ifua ia so ifua sole e ser fa mangu ia ngari or ka pokala me e fa lo como ia para mo pa o ka fa ka o copy or ese mai ro fo mai ka sanga ro la ele si ka su si na si ringi lo aftai le to fa te tala wa sa fa o tire u tur fe mel de va ngora fiafi e umar ka ko pokara po ka kere yo ka ko isu ka ko marolonga a foi mai se tanto wa fia ma wa to li wo fa le ali fa la ko ku nga fa ali kas so o mo kwa ma di o le ram singonga le ia si ka o ye pa o te fe ai ma te fe ai pe a foi mai wa faile ku ale ali mfai pulo fa ali kas ai o karsanga riskanga ka activate super sing e makaukia ka gor marolonga ka wo proclam Soi fu manuia malangi ma o lo ingo o matai a leota sinau mea tau whao o a ua lawyer Samoa i nei mata officer o le WT Compensation Lawyers mātou te fisosoani tangata o a whaina mai ta avale whale whenga luenga na superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au nanga ina ia avele mātou officer e whai ma fisosoani i tangata uma o le Pasifika. Aisea awa e tā ua le mātou officer tangata o le Pasifika. A whai o ese tangata e mana o mia se fisosoani wala au mai tato officer nei Prispeni Australia le o fitu tolu iwa lua whai wa lima whawha. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Affordable funeral services. Whalemaliu, a tamawhanau Samoa, tonga i Okilani New Zealand nei, o oe malo aiga. Affordable funerals, o le tani mo te miti ngā, o le maliu maleoti. Miri mai noa, o lua tasi, walu o noiva, walu tasi o, mātou te o atu i lau maota e tera noa. A wase tau whaamama a venga, mo to e saunga, o le pele i a te oe. Whafisau tai noa, matangi a mosa, i le mō pain o lua tasi, walu o noiva, walu tasi o. Po le Facebook, Affordable Funeral Services. O le lau mua, o pusa maliu teo wina, i mamanu Pasifika. Whapea so se ata o designs. E ata ngi ai lo latou soifua mātang o fie, mo le la le lei, au le lei. Whafisota i loa, matangi a mosa i le olu a tasi, walu o noiva, walu tasi o. Affordable Funeral Services tautua mo oe, maainga uma i New Zealand nei. Te bro wati to esfur minuto ntali tula e ono i le tautua whaua ua le pua TV me pokalame le tautia e ni vanga la fiafi. Ia, mai ana na whaatala noanga male na te lele o ngā ua tatua mo wa. Ia, bese foi la le oi, kukuila ma. Nga. I se vaenga le ataua o te fia whaasoa i lali tūlanga lea. O ingore kako o le whainga e tūla e pare na whaiole le fia pise pinga whai ika ia Amerika Samoa inga ua koe a wakure kupere sa whai. Au ki nganga koe lam kako. Mai se ra Samoa ra, ngō lewa ngā mau i kukuila. Kukuila. Ai mana tua mai la. O le tupe leo mai ma Amerika Samoa. E le se kupe ka o se kupe Amerika Samoa o kupe Amerika. Kupe Amerika. Atu le manui ai tatou pe au mai. Ko ki a korka rari. Mangora e a. Makori hoi kele i o kupe a Samoa mo i. E whai o kangaka i ngofo i kongu mo whainga rungai.
ia le ka mangi o isi wo le ba ngo fo o ai dingi la ko siksengi a e fai o kanga a ka fai nga renga I fari ia ma meia a o a fai ko fo le lo ko ai le o a Samoa exports I kukuila ero Amerika on ma kwa ke le o ma ke kile ka ko le kukuila e te sila fiali e taua walava le va ia tu I tapenanga Maritari malo le president o senate ko vanasili ma lieutenant ko vanal fong fitalai ma le administration sala il temina mo examo walava la tamaita watu lo lato sangi ane le ponginga o par mi fogo ia walava le na tino mai ai ni suinga te tele ma ni suinga le lei fa mama avenga mo malo ia ora le me fode o kau fe kunga ipo no a familia me vale a o yo fa come vale ai a tau masui pe folinga mai o ngofo inga le ora mo se fa fangi ma faingo fienga faingi me o leva o nga miki e ma longe lo ya me so de ka wa ko ya faingi fa pen ele fa nga bisi ku ku so le ora kaulangia ya so uma ele ma faiana ma ele a toa fo Samoa pale a maka mai mangu oro pomonginga ale la a oro fe malanga inga vaila o vanga le foko mangingo ingi honestly fa to ulo fo ile ha o le tulanga le a e mafaia Amerika Samoa o nga faia la ko fa ia I tulanga la ia pe la swinga ia o le use exemption fo ile le mo tato e o ele kau ask le malo veteran no e faia la tobia no ora me fai e kau mai se pinge fa mau le o kai nge wo nge ya ai me se la le kulanga la le mo ko le fo musila ma Samoa e la ko friendship agreement fai se me kai fa penga kuila ma Samoa e pinge fa mau ngo fo ngi ia ai e siria kulanga fai ngo fie ngai ror fenga kale e ka ko wi speaking of le mali o le si vanga le luti tau ne fuai ai se mo fo yo ko ya sia wa pe ale malanga mai se stasio suyo le ta vanga immigration fo le sa ta oi le sa pe ale malanga mai ia la so ta yao o fisili le o fisili ai ona o le sa fa ai lo mai le immigrations New Zealand le swing or tu la form le swinga visa fo ie ta to New Zealand le fa pe mai from the month of July len ke ngai so se kanga ka sa mo ai apply se visitors visa o le grant ai le 2 years lua kausanga le nga o le se o ri ka fa ko campaign for mai le la ma o le free visa ai le lua o le lua kausanga ale la o te vai atua isi visa ona isi tangata le fa soro ma approve ma termine o le ai sa ka ko ma singa o le sa ka ma ka kausanga o ko yeso ko manam manga o le ale no fa pe o ile swinga mai ngole se tasiro vai ngol visitors visa policies from the month of July len ke ngai o la ko uma o le a apply mai I a July ma tu mai July o le a o ko meki le avenga ia pe fa madiina ile apply e ave ia ile 2 years ai nga o le ai conditions wa nga kai kurua ma singa ma fo ko mai ale ia isi visa ia approve mai fo ko approve mai nga fi mai isi visa fo yo na isi tanga to le ai fa ma te so soani atu te maram o le sa wa isi visa ia sa war kai kuruma singa o kele o mokingo ke fa sa kala se ai le ka kilo I visa fo nga ia e nga fa nga Amerika ma Australia ka sanga o kele o kia ma singa palai mai ko nga mele mai nga pe mi ko ka mile ke arwai ai ngo wa ka so o sa le step was fu ka sanga wa pe I Australia ai ku maua le limiki o aso ke ngo foi mai ko e se mai ke des ngo malanga so ma ba ai la sa on time sa ro ka nga le grant le lo ka sanga I la ka mai ka nga ro ka pe fo fora ia bisa sa fa ka sanga le pankia a ka so America ko ma singa au ba nga ka ke ro ko sa on time
e ba ku se para ya so fu ka sa de la ye visa yo sa visa pe yo mi ke mingi. ai o ki ka visa e fa al pe mi ki so lo winga a fa pe la sa ko ma singa lo winga la give you time e pu vai lo sa mai fo ya ai fa ngo fie la le fa ngo fie fo ya la wa sa o ai lo kus fo lo New Zealand i ko kuila yes I've done that twice e la karu ku kuila ai fa nga le ko inga kamanga le va via le exemption kamanga le ngal fa ya kwa ngi mo wang ke mianga fa bo ki ngo ki ho ka yo le la ku ko fa fo ku la la ku polo ka i sa ele ai me siriale o ye isunga ya dokta e o kamala de fa mangi me ba ka i pe ka ku kuila ka ki le ngo fo sa mo ngal ka ko pungo si fa de ka ele a foi fa ko de ai se jurisdiction vai o ngai me vai piki ngai pu vai ma ai ole ata fe le va ile mata u sa ma fa so atuai o le mata upu le sa mai ana le la na faulu po se vai ngor tasi ana le lai le udi ai fonga lo lumo le famsino o lo tau va me ina le mata upu ale fionga sui parmia ya me se foi o tuiloma ia ma le tofana mulo ulu samiliota ia ma le HRPP faulu ai leo se vai nga a lima fai pule o fale ali tasi la tau te lango lango inai le toi ave itua faau itua o le tangi ale la tau sui sa tamoe ole o tuilo mo fai sa HRPP HRPP si kuko kasi HRPP ai pe taila ia ole o mai lava tala ele italiana le fionga famsin ngai se ma fo anga pe ele la tele italiana pe afa pe ele ai nisi mau anoa e mafai o ko se kangia mai afa pe ele se si mau angoa e siria kulonga malosi ngai lo mea wala ko loa or ko fama le ukanga mar ke un ori kumalo ia ele o mo mia el famsino tu sa le tangia le na mana tu mai pe ia mele na umana va tu loma lance wa umanga keu le va wa kadia fo ile finga ngalo ri kumalo so mantua la fa ma winga la ko du meranga fa mai la to fa mtelanga a fa yo me ale le ko yo kuri kumalo ko ava so ele se me fo wo yai wa es longo la wo lo fa singo le wo el finga ngalo le kumalo la ko lango inga o fa mo kuilomba ma sui parmia e ave kurkan a kongula le se me fo ala fa ma winga la ko finga ia ono le lave ia paulo na lave e kusa sa kusa le assumption la ngapa on the fact ele se me o yai ele o kadia wa ale kadia ele no tinga fo ia la to o yai se ioenga ai sa o lo finga fa tai o la sa tu la ile fionga le tomata ilo ia ma fa o yai le tu le o faulu mai ele ko malo nga paulo fa ngongo nga le atawa na ma ko ai si ka ki fa so ye o lo fa no nga mi ta upu le mar che ena le o le tu la foi le wa ke enga finga ngalo o makai e fi ko kongu le ku malo le la ko sui folinga mai o le wa atu si tu wa kadia inga kanga ka ese ai le kadia inga kanga ka kongu e fi ko kongu ye maka upu That's how I look at this. Wala ko kalia ingal paki. Ele se paki ele kumalo. Ele o sui o kuro fo o ngam o namla uru fo isa miliota. Malana ele se fale hariri kuno wa pe aka ko o fasi ko manga o fe puli. Alela o ina pawana o vaenga elangona le fa no noa. Ia ai pure yeska funge wala ngai le se kuma ke i tulanga male fa unga famsino. Pe ia tangia mai o le CJ e fionga famsingo siri le e se i le case le ale fionga le i le sui pale mia ia po le minister fo i ngā luega te tele a Samoa ai o le vaenga la na laua ta o to mai ai
Wa ko ki lava la foringa mai aku lava pe afu si ke se o ke ako e foringa mai e fai ngofia lava le mele o ko ave ko kangi ai wa fai nga kangi ongan ka upule wa va ko le cha pipi le o ka wa limong o la ko ve fa pe e la ko ma wo ngofo ia kuiloma o i wo ngofo ia sui palmia ma ave se la wa fe kala ya kuiloma e ka o fi ai awange i fa le kangi on ka punga so lo winga la e foringa mai la e fa kala balanga o le o fa le kangi le chapipi ai fa mo la ranga mo u e fa ma ngi se la wa fe kala ai ma tu mai la o le la pe ya tangia mai le a twa ma fa fonga le tunu o le ia se fa ma nianga o se tala noanga o le mele le la so o le ka ngia mai e ia se fa ma nianga mau tutu o se tala noanga a ngamula ulu sami leota ma tuiloma. Now, and for whatever reason, langa lesa ngoma fo ipe no fatu ni tala no mai le failo tusio le HRPP wa o ia fo ile sile afia le yelo ngai ngoi to tonu vaenga ia le fape mai le singa fo singa ia nga fai uma le mongi le David o le lava le tuo pata tuo na me uma bala fo itrina ye le mongi nga vaenga o le o ta auto uma ilunga fa misidonga na paua le vaenga le o mautino e yai it's either a phone call audio e atangia mai e le phone call audio lea e a fuai o ngau le HRPP e whaire me lea ai pe a kangia mai o se telephone audio i le vā o ngamuro ulu ma Lance ma Tuiloma ai le o ngamuro ulu ma on se le ai e pe atangia mai i le valia ia la ka ko la ko ngi ko kau kirkilo ku foi le to fa matala o le winga pe atangia mai melia e falling mai o le sa se kanga ka sa pu inga ia who knows maybe po ngamulo u po ai le sa recording le la tala noanga ma Lance ma foi le matai Tuiloma o ila le vale o a lava upu makala nga fai o ila le kupu mai ele maro si anga ma le ngau ka inga o le HRPP e ave a kau de kingi le melea o nai falling a maila a fai ka inga la sa record e ngamula ulu whaka ka inga ruke whakua a fai o ia tonu na nofo record fa alilo dilo le la karanguanga Matuiloma. Fa pe mai lo kuiloma ia o le ua madia mai le fionga le sui pare mia o le la ave kuara o case ma ave kua ia mai se rau afi. Fa ke gainga. See that's the audio. Le ka fa le kupu mai ile melia. E tangia mai la o ila le ma kwa o fai lange mea. Fa ke gainga. O fai lange mea. Musu kuiloma. Musu mga mulau a o le malo sia lo ko HRPP ave pe la media la longo winga o liki wo o HRPP pe a fa pe o le o yese se o ngale ka o ko media longo ngalo kwa manga kwa HRPP wo receive ku lo mo se la wa fekala ma fenga ko fa mangi ave lo tu ma sa o lo sono ma to la le to wa pe na va tu ta scenario mo e mawhaia nga kako fatua awa e te taulola na so elo la pe yangi faa maung yang ngor kupi fatua i foi ole e te taulola na saili loa pe nga isi tret nga solo i se raua fe olo e ka ngelo la wel bank ya mana tua e pe sa foi kulo fa pe ele ke wel bank le la akor se la wof ya ka foi o so ina la le o ina tonua le ta auto mai la le case le so tato talia pea e ui na te ena le fina ngalo si e tu malo a fa pe ngai o lea la ka o ka opinions scenarios a fa pe o lea
What do you think? O ai la ka ngaka lea pe afa pengi la I kalangoanga ngei o fieka o koe sa o mare pe sa yese se la wafi pe lese se la wafi. But what do you think in ngei case mare ngo ngi mo ka ngaka pengi so nga kala po le me le. Well, o ki o ka po ko le o ngamlo. Ide e pepelo pe fa mau. A fa pepelo wa so fo me le se ke para ma fam singa fa ye. A fa maungia wa a fa maungia ia longo vinga la ele keisa ale tapipi a fa la ele ia nga e merkula ka vole wa olingia le ko e on ko fa pa election ale kula mana tua la tu lo ila utau va ia tu mala utau fa sisilia tu nei nisio lo ia I nei pala nga lai tau muri umai le mata pule fa sofo o le la ya tangia mai ele a fa pe fa kai ka inga uma enga la ka ko vai nei possible la outcomes fa te tinga ta to mo mola a uma engei ele fa maungia ia ku inga po ngai mea nga fai nga mulo ulu ele sao mai la I kulanga o le solinga o kula fongu e koe fa sanga ia ma ko kula fongu lenga ua ia o le ngia ai o mga kuala o penalty so kama ia e ia yo masinga fa pui ioi ia ore si possible la kam singa luo o kuiloma alu ai fai ai saunga fa kai ka inga mo fakua ia kala na possible la kam sa ngo kango faku o lunga o fia kele ngo kango vela ngo ke longa mula u fe pisingisi I pere fia ko ila lo voya o fia karangoa se la wa fe foi wa ito inga me fa pena vo ngale a karangoro kama se e kere kupi ele manga o foi disi ele manga o foi disi fe pisingisi ko ila lo anga se e fa ko fa ia pe fa ya ko fa pe mai ia kulo ai ka ki nga me nga no mo se la wa fe ya e tu pole ala a uma ela eta oto mai le fai ungole outcome so ole e kiuti kuiloma se fa teta ia ele afia ke power me or ka penga e pe kuli so fa sala nga pe ko ngi sanga sala a wa se upu yer kula ngal palo kai ri manguia o lai na to ilano na fe ina il palota pe afa pe uma enga ke ele ngi fa maunga ai wonga fakua le kala se la wafi ai a uma enga e fa maungia uma lono winga e fa sanga le rulula au le fionga ile il sui parmia pe fa tu wale to titara no uma possible outcomes a ole la o ke fie kilo pe se me ule HRPP awai ata to tiro ole ko ke kilo I kanga kai I po ai sao mai au ai ngo kioti awa ole ase me la kupu ngai le HRPP la to ia ko kongi mo le HRPP ia e cost of absingo ia mai ka kauro ia kuiloma ma ongi semo fa sanga lo iai fa to wa a uma lo e fa ina ai mana tua ole wa wer kai mi a ko wa fa ka singa I masuafa ma me uma fa penga a uma ai foi la ele ka ka ku panga ngo inga le me o me nga la wa la me fengi wa pa pa yo ngi e fa ka punga pa uro ka ngi fa la li ia na fa uro tu tonu po se me ole a uli ai to te na ya ele ai foi la le fa singa o le la e se pe la o to e sa ko pe ngi le foi menga ia tu le metai pe na ona ma fa matalia tu lava o tu langa o lae na ta o to mai ia taurumanga o le nei foi aso ia male te ena yo le taro sanga po le tu malo fa di tasi o le isi unga fa msironga la no va ia tu ia na o to lo foi le keisa le o le tangi a le fionga ile sa fa pitu ia e miliona mo na tupu e fa sanga I le fionga le parmia na o to lo tu e ile to so fo ia le ai loi na fo le mata o pu mare fo keis fa sanga il palmia malise fa sanga il palmia o ia sa wala malise ya la fa sanga ali se mare palmia ia o le isi keis o le va ia tu sa o ala o kala mo fa ku ya oi
e o so ngi las tu ye activate les fu passing vai de so le se la kala nga fai so ina ua ioi ol mo kwa ma lir ka ka no kule pa ala ka kia ye ungo ngi fongo ma ole me fo le ma li e lo ki lo fa pe para mi wole nga no activate le kam fai activate le su passing ya le ka kia le fa ungo o kalwai se ilonga la vai mai uma whainga paroka lua wa uma ia whainga paroka lai ia o leko koe whainga paroka le safaka lua ngari ia ke ima le ka kia ngā paka koola kula whongolo ka kia mua wa uma whainga paroka lua wa uma ia pai elections pongi paroka lai o le ala le mo le le vanga le paro kalaiki ya ale fo le lo por kulanga o le simele ka kalwa ngi o melan mali lo ki lo kungal vai le ngale ka o sawe kulepa mo ka ulanga mo kulepa fa vai fa ke le ngala por le fa vai le fa era nga mai kulepa ai mana tu mai already set the presence of melia o uma le una o mengi o me uma nga sia mo mana tu la fa mani nongol activity ngale usa wendei ele mafainga activate se longa ka o uma ia pa election po petitions ia wa fa te ngala a uma engila ai saule le paloka la vatua nei la le scenario le a umangi la paroka ai fo ia sa fatta le sa fatta le o mo tino la ia umala ia sa faka ai ke ua wa sao mai ye se ka mai kai ma se sui ka mai kai wa ia possible scenario sia afa pengela ai o sa faka kasi ai uma ela sa mai kenge kuru mai kenge ka mai kai pe alua mana tuala a o kilo aku le fa pare ngingo le lora pa lokali a kaua ai fa ka ingo le na o ta fa so le fa ya tu mo sa fa ka kasi ile to lo pa loka a fa pe ai ongi ka mai ka ise ko rua ai uma mai ku mai dis ka mai ka ya ku rua dis ka mai ka e ko ke mau le avango ai sidi ai o ko ya ala taua pe a fa pe o ka o ko nganga ka o ko ku la fongo fa nga par yes. Usa a uma enga, o nga ausia lea he kūrua o re kumalo sa fata. Pe a fua iai. Enga ke le possible chance. E maua hai re kūrua sa whaka li se 4%. Instead o oi, wa o le ala kau o mātou ai oi i na iafu le fionga ali marman. O inga lava peyo, o inga le ai ke le ai ngā rifa. So se paro ka lava. E koe kiki ale suia ono le tūlanga i le whainga o le lola. E tasi le vaenga waka o whainga koe whiriuri wai kula whongo lea. Eoi. So ai a ola, ai a saula koe inga scenario whapenga e rua la, whakaika inga, ke o sao mai se sui o le fast, ai kuru o mari sui o le HRPP, i e pesa, au ka mai kai uma, whakaika inga. Ya, o tu inga vaenga nai. O leo koe maka o ngei le i bange ko koe karonga koe i asiaka. O ngor kula fongo ngā ma le marvanga whawha o le whawai. Ai whamai e mua mura whainga pāloka. Activate. Nongo lua. Pei ala le alu kule epa kuli vanga mua. Ai ignore kule epa le vanga lua. Ia wale valanga kaunga activate. Fatuai pe afa pe o le. Mga o le activate leo au siel vanga mua. Ya, o le ala tūlanga la iai e na ona watu whapena le maro la tunu. Ai le se a makala e whai aku. Mantua na ona umar keisi le lenga whai ala utala na ona saua o le manu ia le whionga ia te sevi. Whai lo mala utala e unga activate nge er ko inga spupasing. Kira oi. Ele ina ona o makua muri ka ia ku le par ka por kalame. Ka ku try. Langa lai na te lo a fa toi fo eu ia isi kai mio ka me pila lai fa ia ku e fa a me pila. E mi sia ka na ko balanga no or the truth because that's how we know him. Yeah.
Ko so la kala ngo fa ko e de se kala fa pa ore because o lo ke lo le yar ko inga ma fa fa la o ma fa bongo fa mar ko inga e mangwa ko inga singa va ngo tongi ro ko vai ka ko e le fenga o le mor por ki ya se fo ai pe uma vo ma reva le fa ma lo ya ku le per case le ya o ya fa ngalenga ka ve se fo su pasing ya ai se profession le te mile nei wat tauna e tape nai o e tarvauma e saungi ke alu ye ki pia me o isi me ga ku ke o fa lo ya ku pe vavi awa foi la or mere le la fia ngai ma ka ko fa ko a ko e ko mangi ke se samo pe a o le arfinga ngalo le tua le sunga tu le pa ya bo ya ola utana na pena ma fa tu vera sona nafi ele to tele se tato ai na na oto atu e fa ilo ile tunu me yo le ka penga mai wala ngo cases ayatia as long as so ifo per ko inga o le makua i pisi o kulanga i meoloia kwa pisi o fa masingonga la makua fa a pisi uma o ko kula e pa ko e pay back uma ngi mea nga fire ko inga ya uko so me ngale la tu fato ato e malolo ala Samoa ma le to yai ni fa masinonga tau le fasa o ngole kula fongo o fesiringi o le kula fongo o le va se fu pasenge fato ato e le ai ya ma malolo ina ua malolo fo ima fa malolo ina ba wa ko so kula fongo ai a o so fuai pe si ko ye inga a o yai fo i ko kongo va o mea kau porkiki o le a makua ka penga mai o kou fa amsingo le meor cases le la ua ewe o le a matua to ke roi la koe practice o mer ko i nganga me inga fsusu yai kwa ngi mo alo ye mele mo ko le po ko mi mo a me la nga kusa me o manga sui ko inga le la ko put in practice e va pe mer ko inga ia o lo kai mire ngai wa ke ro ke le ko pa i bai palle se kai a ro kai mira ngai la Tesla a u wa ko pa wa tanga te no for la laure vai o lo ye nga kai e mo ma e la wa ku e fa masingo e wa ko vai kasi ngelo ye fa balbalea kasi nei fa masingo ma to mai samo so o le la ko e kangor ko inga ko e test o ma ka ka ngo for la laure vale a bonga la ula wi afa mai kasi nei fa masino le mar blamba wa fa nga o sa o fa masingo e le fa nga la ko inga valea e fa nga le mar blamba e vei nga bai ka ru pure vai ai ao ngai lo ya e laur va de yo na wa pa ya ko lo ya me pa ya pero si venga ka me che fai ya la va lo ya ai o la inga fai se ka ngaka ki nga os ka ngaka ringi fai longa ai o na nga se fai se ka ngaka nga se me fia ko i o le lau o le PhD Kusar menir ko inga ano ba ko iba ka ko de ai lava se or ka fa se e kusa mar ko inga fa pouco ku le pose ai fa fasa o mo kwa profisa kusar ka or ko inga amu ia foi longa soi fuanga ale ato ngango foi aku kusa or ka kale ngo fa profisa le au dia o nga ai fa vale kusa la wa o va le o nga kwa professor ka fio lai pe anga fa pio lai pale mai ngi kero e fire kamaro ni doctorate professor e suya ko ku le pole system par kamaro poro au vai au poro yo acá se malia so ya sa ngi skamo pika pakel fa mai sole vai eu punga fire ko inga lo kenyanga ma ko foi inga la kapi o fa ko se ya la ma ka ngo ko presa ngai lungo le interview fa ku le fa lungo e ya ngai o sa ngo ma fa ngo fire ko se ki fisi ma nga be la fa me la fa nga ka ki me fa la fa nga
la ngar ko inga ko ai ale fia poi você fai fasala la foi de fai fesili fasala la la yo nga fai longa o inga discredit or ko inga e be e kai no for revoking o usa o nga mai kula e vai kuwa iyo ki kusa la kule sir kanga kai longa fare ko ku ma kilo lang fast pepa pe o manginga la kule e per valea era ko ku ma kilo lang fai longa fa pe wa se kere mere o vai lai le o ki le o ke ngo funga ngo fa mai apala ya ku le funga kai ka so le vai le o ke ku le po mali mong so ai na vale la mai o ke la mai interview wa ale me la na ye to mali le fu ta to mala mai ai me ar go inga ini si kai o va ia ku roa wa activate wa saura kala wa activate ke no me o waka wa share me va ka mai chole asi wa vai la o ai no nga o vetu e vai o le ma ke ngofo ku ngi usila o ka mala o ka reading fo de ma fo ko inga me la na le tupu o le la matua to e tau ai umare ko inga nga me nga fai se test ai la lo ia mga ifa masingo ia nga haru le fia ka usanga ora lau ka maro le vai mare al turanga na se ta tu matai ia po fela e ta oto ia ile supsene le wa faulu ton ai ko kasi la le ese mai le case fo ia ale afiongan minsta fa msinonga ia maurungi ia longo winga o le case le se tatou talia ia se tolo longo o case le afiongan sipania ia te tatou fat ke le po fenga ko ko le fa pa o ngi le se tatou vai pea ia mar case le afionga le li pania ma le to lima le to ono ia le la ku la so le tau te foi mai loi fianga po le so lua ai yo fe poali no winga e kakala official of msingonga e te tala ile ole fasili le always ai e fasili lo ma fo fauli atawa e te good point se ka faso o mai kau aku ngei le kele, and this is my own observations, don't get me wrong. O mai kau ngei makalu nga fai mai keisa so lua ferua kasi. So o se keisa e kele nga reserve. Reserve. Leo purea. Fa leo longa kati. Longa e pe e koi kiki a kele nga e pe kiki anga kele li fai le prosecutor pe kele nga anga in favor le ole ku ole I mean I don't know, correct me if I'm wrong, le kukangi asira nei ole tele o ti tango fa mau le ataua mai o foi fa pena usu enga male mai tawina so o ke le lo la ma fai foi o ke efisili foi ya se lo ia mele ananga de foto mana tualia so far o le kele yo maka upu le siam ka upu la walunga maka upu le nga reserve fo yo le o le to tangi o de ko kangi ia le HRPP inga ia fa le nga inga le fa ka ko ngar fa ia man ko me fo o man ko len ka ko lenga ka ko karango uma ma fa soa o le famasingonga lenga mai le whakanganga e whai ere swearing in le aso lea. Ai uma koe lui le HRPP. Ai uma enga manguanga reserve le whai unga e saunga lenga koe soro fua inga wha lea unga ingai. Man tō man tō mifu. Le nā fua ilo na toi lui koe apili ya e Brenda male. Ma fisusu ya i mei mamale lenga. O tō man tōfu. O inga langa a maka yango inga lesi mai le upu lea lai reserve le fai unga. Lai reserve le wa isi o kuloa la uloa. So le tele ala mata upu sofa u wa vai ku ngei ile tele o me reserve. E be always in favor le Fat mai fo.
au te lo po e mai tauina o le na tūlanga po le ale awa uia o se vaenga o ke so far ke lo case se reserve ia vai fela ile case tu lo le fionga le minister ya sevi ya nap mo ko o case fo ile mo fa sa o pure reserve ia e sa unga le reserve o le wa ma lori ku kan e ia fo la fo para si ayer sa mala ia ai atu se tu wa ia o le wa bo fa le nga ina le no fo o le fionga ia I don't know po Well, ke la fo case mo le vanga ngai mai le famsingo ia karakusia ke lo me mala lo ke studying mala ko ro ia ke le lo wa fa la ko fa unga la le vanga la ko ma ke lo me ya ai no ta fa tu fa pena ai le se vanga fo le a me o la lo se kula fo ngo po tango o boleto no fa le si ai mai tawis so fala ila tamaitau ai ko yarungi e ko awidi ili cases nga uma nga ai amayele upulea e reserve o la fa leo e always ai saule kati in favor o le tutang po le ya de la sita tu wa dalia pe ai le fa pe a me o tatalo no tu se o se me o yeso fa maung yang ngol na tu lang fa pe fo se ala fu fa tu la fono na vai ngale ia te lo ni si o mata o manga ko fa so inga le ani si vai nga o ke la venga o ia o tatu wa kavaina uma no winga talusia ai mo se talilele o mta upolo to famsidonga me se afo ile tulanga lele maka upare fradi dio maka upu mua le level o yengi kulo le kuma ese mai maka upu uma kangi yang fangi paula maka upu e fasi lave le kiki ya tato tu ni so tatu fasalonga fa business ya ilungo tatu wa programi ne vanga la fiafi o le fasalonga de por fasilanga lea mai le ainga supporters o le fast i kunselani ile o fa alo fa sila lo ia toi pa ia ma le mamalu sunga i fa fianga mo la tu tua tupu ta mali i fa ilaunga ta mama tina ma tu fa pe foi pa ia la silasi o le maftanga le fast kunselani o le afa ia le tatu funtanga mo le muli o le nitu sanga a fiom tela o mai sau tai ia pose plate tatu te tau ma fa fantasia ya pe mai al fono ile a fiafi aso e faiaio le aso fitu lo no wingo le aso tona nei ya i leono ile a fia aso sorry corrections te fa sa le aso fitu le aso sa le aso nei i leono ile a fiafi o le no fonga i faiai o le corner McFarlane Street ya and La Lina Street River Hills i Quincelani fa tai o le te fono ma le committee so tai ke telefoni wa ta wilunga ya monisi o fa matalanga o le si fa silanga o le fa silanga lea ale tatu e fa sala uli Congregational Christian Church Samoa Ekalesia fa putonga Cristiano Samoa ya pole fa sala uli o le tusinga ingoa sa i tupe i Ausitalia o le afaya lea i sini Ausitalia i le aso to na i yono te semalo no wingo le aso to na i aso nei i le taimi se fulu le taiao i le fa i le afiafi no fonga o le holo le fakasa Rudy Hill 20 Abraham Street Rudy Hill New South Wales e wala watu ma le alo yo matou ainga wo tamba fana wala uli o lo alala pa au i Ausitalia mo la utulango lango mo le fiso swani i le tusinga ingosa i le tupe ale e fakasala uli i mo ana ngā lue ngā tina e whamruia le tua i lo utou a au fo mo nisi whamatalanga wha mo le bole wha fiso ta i lupa i o le mafutanga ale e fakasala uli i sini Ausitalia Fionga le tai fono to fa tu autu Yeremia Kitiona. Sui tai fono pola tai vao talo e sautoa.
Whailau tusi suaniu lafi. Te tupe Julia Samaunga Fawese. Ya, na ua tu ina tuilunga ya le sairinga seleni por tusi ngai ngoa le fakasa ya se tatu no uli imo o tusini au Italia ya wale fio sao monalo ya mtu fo ya tri ulu e fo le fio la ngai pa salvalasi malu ya tu sama me tuala anga le ya nei le fa moi ya so tona nei o le fa sisilanga fa mana tu fo no tanga la ngol fast mata fale Hawaii a so ono fo I o te sema a so tona nei ile ta o le lima ile afiafi address le na o ta o ilunga ya so tai fo I fionga le te fono numera le na o tu ina tu ilunga ya monisi o fa mtalanga ya te loa baule na le ato o le tatu wa fasi silanga ya ma tatu wa por kala me fo ni vanga o la viafi ya ta ya foi ya ma wala si tatu wa o to ngam si tatu sa ili ya po fe tu ole ni si o meta o puta o fa msinonga ya ai mo au ta ya fasi o yo le por kala ya o ya ini si o nai sui fo I fa audioli e tala no mai ya to tele mo sa fatala to ya ai mo le silfia o ta to e fa to a official lava ina ua fa alawi lo mai pe fa lo mai e le tu malo la tu sui ya ma momoli fo ya nga ile fionga ile ile ta ir vang fa fire fast me share fast ya ma wo foi fa fatala e foi inisio la ta pena e ta mo e fa malu ale HRPP ya nisi foi sui to tasi ai mo de tami ya ole a le va tu po ile tangata le ya se ia fa ai lo mai la ala wa ia nei sui le to no bo si la fia pa me ole skala ia fa lo mai pa ki mo mari kumalo ia nga au va nga ta ia in ta pule ole upumoni ya wa te tala fo ile ma au onanga o ia fo ile sui le ole a feeling tanga nga ya ole wa so tai fo ine nisi ya ma wa te tala fo ile tato wa vando ai lungo le prokalami e fai fa la wiloa ya re sui ole a sauri to mo ile lole fa malu ole fa to ile to sa tasi ai ole fa soa mo le tato tu malo sa fatatasi ya ole a ua pale le fa to ile to sa mo utasi ya ole ale isi mesili nai lole to fo ilo te tonu mala vea ile tu fa tu fanga o manuia ole tunu e la vea ku fo fanga e sao le leo I whainga whiriwhiringa ma ole a tele I awa noa te tele mō manuia o le tūmalo. Nega ola ua mau malo. Awa ole e koe aru le HRPP pe ke koe aru I whea ma whea ia ko se ke ala kule e ke whiriwhiri e ke aru ke spea. Ai le aia ma se kamaka alo e whia whiriwhiri aru e spea e sao lau kara. Sao. E mafua o mana tatou o tau sini o e oi. Whako lea vatu le skai le context whaka alonga. E le kai e mai maua vale lo taimi e defi alua ini feelinga e la koe kesi pea pe ke ngofo mai kua. Pe kolengi ala ngofo le piki. O tau maua mai la sa fatatasi. O tau maua mai le wingola ma whamatalanga. O le alea o ngā e a fua I fua o na fia sao I tia whau e lua tu ngā o ngofo ngā ore karosanga ia kari aku malo kakia mai ia e umai fo ia si au paia inga e kasi pe a whapete ua e whiriwhiri te alua ngā I le tūla e le o teita ia malo ia e umai fo ia ua ngā kai fo ngā e le iloa so leo e le iloa ngia o me whai ma fo isia e fo ilanga lewa e whiriwhiri e ke aro kesi pea a e whiriwhiri e ke aro kesa ili malo e li koe whainga kāra kausa I linga o so wala I malo ma le tua o lea e whaale tonu mai le tūlanga lea iai e whaale tonu mai I le mingiska o le kofi mingiska lea so whina ngalo ka kia ia la le wai e lo tari tonunga I le tau whisiringia e le tau whisiringia le koe kula I o le sui o le fasti koe kuho
e le ka ofisiringia ai ora ofisiri ka fa so ile atu wa ta we fa ya ka ofisiringa ora so vingalo e koe anga va are koe avio se kofi mingi skaya sa fa kasi pe o misi la ko bango o misi a mai tu o lo flenga wow ele pape no o ka wa fa so ile we are allowed we fa ka u fa so o le kilo ele ko kelo la ko wo le vanga ngai kongo o soranga o paki o la wo le vanga lu ai ya pela e ka o pe fenkale la ko suinge ya fa la kumiska ala ka kia e wo le vanga lu me kongo paki o tencha ngam fa le konga melen ko pungi konga I second your opinion. If I don't proceed in Minska. Le man tua la ri atawa. O ta o fa soa. Mati e fina ngalo ai e puleska fu ngele la ronga sa o ka o fa soa. O fu fika fu eles. Ia te o te io e mo fa lo ina finga lo so nga ka fa. O le mela le ai le imanga fanga fa le ile anga. O le mea foi lea e le imanga whanga whale le ia isi ngā kure ia le anga. A koi fo. O le ale wingo le whamatalanga. O sa whaka le mingiska. Ai o le kama i ka i fo. Ia ai ua koe vai mangua ma whainga. Talu le whetala. Karu le o mela le ai ia sa fata e le fa pe fu ale mingiska nga le e ora ko kongo le malo e kongo le finga malo to no finga malo sui mingiska ma ko ma tu mai foi la e na paula le vai nga le ataua o te tiro ai ya ubia le nga o le sunga le li presiona le palmia o si tangata na te matua fa ta wa ina tele tamata Sila foi mo fo ingar faslen kengi. Pale mier ka mai kai. Mingiska kuper ka mai kai. Mingiska fa masingongar ka mai kai. O ka mai kai angi ko rua anga sao fo tonu le rua taimi ia la fionga to matanora. E le fisilingia fo ile le mingiska. Pe tai langa ile manuia le palo tatele. Ai fa to ato e tau mo wasi va nga le na se e to ile fionga to matatu langa fo yo o fa pasingi. Ko e sau le pa inga ngai ko se sila mai ele o misia mingiska anga lo sa ka mai ka sui pa le mia fo mingiska ia o iska ka mai ka seve te afa masa o ia ai sui fo fe kala se sila so ora ave ia ile kulanga la wo lunga ele o misi mai ala ka mai ka ile feelinga ala fionga ile di pa mia langa enga ke fa ka winga ka mai ka ia Lono winga la, e moni lau sau noanga. Nga a fai whakai ka inga e ka mo ese ka mai ka, isa whaka. A pale mai, e le fesiringia swimming skara. Ia, le fesiringia. Mokingo. Ia, e le fesiringia nga vana. Lono winga a fai e sau. Lono winga la, ia tea. Wa a tatou folo nei whataita inga, a tatou whaasoa, rela ka whaasoa, a folo ngei pe muri tai i le inisi o vaenga de mas ni foi sau no le fionga parmia ele se me ka o so sui parmia ele parmia ele foi le me o sui mingiska ele mingiska va no winga maybe wa anga va ia tangata le sui mingiska le sa sui mingiska ia foi ia sevete I think all na va no le Fato foi pe fa pete walu a ma we faso. Ele fa ia fua le feeling mai. However, o makua e misia e sa fa ka kasilo ko ngo mingiska. Me ma. Ya. Ai o le aso fina ngaru fai. A alu le feeling nga sa fa ka kasi. O ai e siriaku o nga maukingo e mokingo le fast a ai e makua maukingo ia o seri po se mai kai e te tau ona to tau va mai i fa marule o ka mai kai e sia na so finga no fa ke le o ngo le ka usu e lava ia makaudio su pasengi ka wa ke o le mai le va nga sirin ka wa o malo o paki a le va nga le la lunga ngei le vai o su pasengi
o se fulpasenge le la mo ru nge bai ya makaria la ke minge I think o pe ma li mar mangu le foringa mele ngomela le mo ru pasenge a fa pe nge la e ku mar ka ko ska mai ka ir fasi o nga fa ki ke la ele manga mi ole kasila a fa pe nge la ru seli fa ke nga ru seli I ai ke umaro mele e mga bia lang ka se lua le winga na e taua ia vai o scenario se o sen o kuinga o tu ainga ta fa ta ia lua e sa ngoi de tu a mo kingoa ai alu sui como ka your fast mai I sa fatasi e le fisiringia kura wera pe sau mai sakawa pe sau mai I sanga e le fisiringia a wo te rope o no te le e lua alu winga na e le famtalanga a ke ila was run mai masiska mai kai now maybe independence awa o ke lori ku malole matua I le fia ya ku le pa malanga mere wa ka nga ngai ku men ku ringi le anga matua I le fia wa ino tu lo pa ka fanga le pura le ku malo I le mele ku re mai ke mirangi e lucky e ko isi se fia palo ka se suyo se ita pipi ele ko ba anu nei la to inga scenario le fa te inga I run la ta mai tai I la no fa malo fast run ma se ska mai kai tuto tas por support independent le ai ku le nganga manga ya ku kas ai avelanga langolang I le malo se ka alo le wingo ra utala sa fata tatu ta alo sa ili malo ka kia le mor ka aro fo ile ka ko masui ka iro ka kia le mor ka fo ile ka la fo ile le ta alo fo ile le mase tau ne ai tatu ta alo le ka alo sa ili malo a o umoloa la ngore ku malo o le ainga marusi mau ar kofi le mau mar super sing vai la ka ko fa uma sa fak tava pela independence ya ta ku ko kasi ai mo mere tuto tasi ai fa lo le ku o ke kula mai o ke rango malo se ka ko kil le lola sa faka ya male lola le yeri mal mango wa e ongo kupu a tu pul va ngale le to le ai ele mo mi ala se sikanga ka mo le anga e tolu lo fa di mo ya ke le la le ko e fukunga ya ai a or in no sa fatta le me ko fokiu a kware fia mele wasa ka ku nga va kele ma ku lo ko finga lo le anga te bila de wo to lo bumu ngi kware fia wala nga le samba wotala na ave yai e o ilo na fio anga nga ave yai le la ku wala ko e ke farka wala o foi o kele aí o sakawa ma sangapu o sakawa la i suile o mokingo anga ai sui sangapu ma ke ia le wingola wa pi onu la po ai ia ai a va ai tu ai le lola ma le a vai ko se le fior poka ma tu a fai le ma assignment ma fuana ma o le ma so e kalu ngi program ia ona e avatu le leita penanga mo fa fo ma wala tu so e ma wala le vai ngale pe a fa pe la e o mai nga ko mai ka I ka va ai lo fa poponga ya ona sa fangale o tanga te marumaro a o fa nga fu pesingi ya e to tu na ila la ngai e le mita lo pe fa pe do nga fa sa ka wa ai independent ya let's come back yeah that's the only way wa vai la o ya Singapore yeah maybe Singapore Sakawa Sakawa fast a Singapore ya le na ko fe kaya va ga ka ku fa ku la ga ku ya sui ya si la tato ye ya ona motunga afana le tato wa wo mpa anga mai me se foi ia mo se tato tu malo ya sanapu sa fatatasi ya e mo alo ko a ye se va e ngai mo lo to ile fionga ya ile anapu
o le sui ka mai ka Yeah. le ataua e upu ale atunu u whaalava loa le kausala le moa ola inga harpaunga aro winga lea le ino tanofo le ngai o le atunu Samoa le atunu tausi whianga inga i le vālea o le kamakange mali a misa mea o le ao ngā o a ia le whamsingonga Mea ngā wangalo ya posing. ngalo atoa Sala abe whamsingonga pe ai loe kwa ma. ai kaka o whanu ngā mai le whae ngā whakari ngā wha ea pōkara kua ngawhia mai le ngingi usira o le wa matana o mai nei ni usira le wari ia ia tangata na sen mai e tia sen mai e rau FBI yaka ma lai vale le mele lo tu whai atoi a whai o tau tā pena malanga mai e le ia se si e lilo ua fast a koa ni usila a koa e o security o mana vale e o i camera mana vale operate o mana fast E o no. o le ingai E o no. a mai leska a so le sia kau kera koe whakari lo mako ainga a vea ku ngai mo e lo marka mano lo marka mano o le anga lo sa ngai a le futa mau tala le a fo e nei ia lau best friend Oinga. ka pesti ka mo fonti fon koe ma Yo le bangi nge no. tala le ma te mo le nei ia Whanga siksing usila. fa walo e foi le sino tu fa no le foi nei Yeah. ya ma ruia li le fenga malo lo ngai foi ni taimi Ngambara lang ati ko le fai lang ngai cha pipi sa ro. Tolo ka pa. A ver si inga ku le panu ko. Or ka ma ro ka pa masingo. Ole loia. Ole me ro ki pipi e me le. La ko. Or ka ma ro. Ai nga o foi la paro kan ki ngai e mai a ta si le fa msino o malavai le leini o ngai. Ora mo ko ya ar ko ingai o stui ya o kai ka foi dia to ta masani vo ye to Akafi akaloa maka nga bela. Akafi akaloa makolengi era por kiki. Yeah. Kolengi. Wa tawuru kan por kala le vanga le fiafi. Tato filo ila sota yao. Ya. O foi ni ngalo, foi mali o le uta to vitau la sofia. Ke wa so nga ngo ke fo ia sofia nga barita. Yoi ma afai o tokta pena si na wo fa inga mo fa o roya spi. Tu ma fo fotas. E camera mo fa mole po le aro fa mai e ke usu e ke moir kau kaya e ara kau kaya a sen mai er kanga karo wa ka o nga mo mai oi fare ya wa e ar wi fale ai le to ngia mo so ya e au vatu wa oi rungo tanto por kala e ile article no vai tu ai se tala fa no mai na le o devana tu por lo fe lo to lo ale fe to a pe o to a fa le unga o le case foi le na tanga ta vale na station ri sa molon to lo Australia me pone ma sa bale ma sa ka lo fai ya la ngo ko nga me nga ku pu ya se fi ge io ai ora fa so to ile so ta mo le fiafi ya ma fatu le to wa mi se fa seta ma tatu pour club to te ya lo fa tele mo to so il faut mi mo Here comes the y'all don't really want Trang bersama te fitu mawa ora te sanga le ROT Sevens tournament mai afenga fai le malai ora ka pisa mo i tona mato a so suma le tolo te se malua te lua se fulu le lima se fulu no au mona le tasi la male aso a fio mai tala mai ao ma se e moli mawina tau mawhenga lau kanapu sa tu lai mai nisa sui donga lau manu Samoa le LOT Sevens mai afenga ma au marona sio le tamu sanga ta mauli se patasi a pia ma alisi boataa payala si umu uso sa talo ma le telo au marona sio lai moli mawina ile aso
Awa de ngalo le asa suma le tolo te sema lua fe lua suma lima le malai tona i mato malatua ole ama fa na wina tu nei fa sara tu sao mai le ala ta le Blue TV ma le fesiri o ai o le sola ma le ono afe tala ma le champini o le pasta White Cup ma le ROT Sevens lua afe lua se fulmole lima. I'm in the zone like AIDS full blown. I'm killing it like a blind man reading. I'm feeling it like, oh, here comes the, here comes the, here comes the.